Egunon guztiok, egunon lagunok eta ongi etorriak izan zaiteztela Sabino Arana Fundazioko egoitza honetara. Gaur, Agirre, Arizmendiarrieta, Irujo eta Santa Maria ditugu hizpide. Erronkaz beterik datorkigu bizi dugun egoera eta etorkizuna, eta erronkaz beterik baita ere gaurko eguna. Hizlari apartak eta ikusiko duzue nola ekarriko dugun gaurkora. Ze gure bidea egiten jarraitzeko eta bide horretan nolabait irtenbide berriak bilatu ahal izateko, aztertzeko eta asmatzeko askotan baita ere erantzunak behar ditugu. Eta erantzunak jatorri askotakoak izanikan ere ezin dugu ahaztu, atzetikan datozenak izan zuten esperientzia, egin zuten bideak ere nolabait laguntzen digula, eta aurretikan ikasitakoak ere balio dezakela bide berri horiek hausnartzeko eta bilatzeko. Izan ere, Agirre, Arizmendiarrieta, Irujok eta Santa Mariak hausnartutakoa eta politikan egin zuten guztia, ekonomian baita ere, etikan, soziologian, hezkuntzan, ez dira bakarrikan garai harri erantzun egokiak emateko modua, baizik eta etorkizuneko ereduak ere izan daitezke, eta horri erreparatu nahi diogu. Ez bakarrikan garai hartan egintzena eta izan zuen garrantzia, baizik eta hori nola ekarri gaurkora eta nola aprobetxatu. Norbanakoaren premiak, bai izan materialak edo izan bestelakoak, kontuan hartzen dute, ohartu beharko lukete komunitatea baita ere, herria eta nolabait esfortzu guzti horiek nola lortzen duten gure herria eraikitzea eta alegin horretan ze laguntza behar ditugun. Aipatzen genuen bezala, Agirre, Arizmendiarrieta, Irujo eta Santa Maria bateko eta besteko diktaduretan bizi izan ziren garai haietan, eta eredu totalitario haiek hobesten zituztenak, estatuetatik eta liberalismo, individualismo horretatikan urrunduta, komunitatea eraikitzeari ekin zioten guztiak, eta pertsonari batez ere bere duintasuna errekonozitzen zioten. Hau da, ez da bakarrikan herria, baizik eta herria osatzen duten pertsona guzti horiek eta norbanakoak zer nolako duintasuna eta nola lan egin behar dute eta nola landu behar dugu gai hori. Pertsonak gara eta herria osatzen dugu. Herria izki handiz, izki larriz idatzita. Horrez dago kontraesanik, herria eta pertsonak. Eta oreka behar dugu eta horretarako baliagarriak izan daitezke lau pertsona horiek egindako guztiak eta ekarpenak egin zizkigutenak. Gaurko mintegi honekin baita ere kontutan izan, laugarrena osatzen dugula, Oreki eta Sabino Arana Fundazioek elkarren artean lantzen dugun horrelako hitzaldiak eta lanak. Eta hemendik eskertu nahi dut bereziki Oreki Fundazioa gure bidelagun izan delako orain arte, eta aurrerantzean ere espero dut lankidetzan aritzea. 4 edizio izan ditugu eta seguru nago bilatuko ditugula gaiak aurrerantzean jarraitzeko. Beraz, eskerrak Oreki Fundazioari bereziki, eta eskerrak etorri zareten guztioi, mintegi hau egi bihurtzen eta gaur garatzeko egin duzuen lanagatik, hizlariei, gero izango zareten hizlari guztiei, eta mamia dakartzate pertsona hauek, eta espero dezagun zuentzako baliagarria izatea. Eskerrik asko guztioi, eta eskerrik asko Orekiri berriz ere. Egunon, denei, azteko eta behin, gure aldetikan ere, esker mila, zuei, bidekide eta lankide izateatik eta zuen etxe eder honetan harrera emateatik, ez? Esan dan bezala, Orekik laugarren mintegia izango du, beraz, ja badugu bide bat egina Sabino Arana Fundazioarekin, baita beste zenbait elkarte eta fundazioekin ere, eta gure helburua betidanik, orain aurten, hain zuzen 25 urte hurrena betetzera goaz, beraz, bide txontan
nik uste zerbait edo gauzan batzuk ero eiten saiatu gehala. Saiakero hori gure aldetikan, dakizuten ez, eta ja dagoeneko ezaguna gea, beti izan da gure euskal humanismoaren aldetik edo nolabait errekuperatu edo nolabait hartu ditzakegun baliotaz, hortaz oinarrituz, gerora, Arantxak esaten zuen bezala, zer proiektatu, zer egin dezakegun, ez? Bizi dugun nasketa edo mundu nastu honetan, iruditzen zaigu guretzako benetako erroa hortan datzala, eta hortan alegindu beharko gendukela, ez? Hortarako, gaur izango ditugu izpide, lau pertsona, gure arteko lau pertsona oso importanteak, mami asko eman digutenak eta hortatikan ikasi nahiko genduke, ez? Azkenean, dakizutenez, gure gaitan eta landu ditugunen artean, buru jabetza konzeptua bezala izan da guretzako oinarri, ez? Azkenean, buru jabetza hori, noski ez askatasuna utxik bezala ulertuz, baizik eta askatasuna ardurarekin lotuta, ez? Ardura horrek ematen gaitu, askatasun horretatik gizarteratzea eta gizarteari ongi komunari begiratzea eta ez bakarrik nor berari askatasun gauza betea eta osatua izango balitzez. Eta hontaz, gero aipatuko da, eta pentsatzen dut, detailen gehiago eta nik egiten dut aipamena hontan, baina, hobeto, baina guk hau nolabait ulertzen dugunean eta gizartea eta humanismoaren filosofiaz hitz egiten dugunean, nolabait onartzen dugu oinarri, don Jose Miguel Barandiaranek esaten zuen, ez gara guztiz gure baitakoak, ez? Azkenean, askatasuna ez ezin degula onartu liberalismo hutzak gaur egun planteatuko lukeen erara, baizik eta askatasuna eta ardura besteekiko, komunitatearekiko, ez? Azkenean, eta labur esateko, galdera batekin bukatu nahiko nuke, ez? Mintegira, lau hitzaldi edo lau proposamen dakatzkigu, lau humanisten aldetik, hau da, euskal humanismoa edo ordezkatuko luketen lau pertsonen aldetik, eta azkenean hitzaldi hauen bidez galdera litzake gaur egungo ditugun erronkei begira hauek proposatzen zituzten hainbat proposamen bere izpideetatik abiatuta ez ote genduken gaur egun munduak eta gure gizarteak behar dituen zenbait erantzunak eman, ez? Eta hau nolabait borobiltzeko izango litzake zergatikan ez ahalegindu humanista baten berrabiatze puntuan, ez? Azkenean, hartatik lortu baldin genituen, geroa izan ditugun gai gure erroan dauden importantenetakoak eta balioa itaz osatu eta indartu baldin genduen orain arte izan dugun gizartea, zergatik ez, humanismoari lotuta, izpideari lotuta, ez berritu gure humanismo moderno bat gaurko eguneko erronkei eta arazoei erantzun egoki batzuk emateko, ez?
hau izango litzateke, gure alegina, gure nahia, eta, pentsatzen dut, gero, izaldiak entzuten ditugunean, bihar badontatik zerbait atera dezakegula. Badazkizuten ez, lau izaldi izango dira, gero mai inguru bat, hortan ere aukera izango dugu denon artean, gure proposamenak, gure iritziak azaltzeko, eta beste giri gabe eta gehiegi ez luzatzearren, nik uste lehendabizikoa Josean Rekondo izango dela, ez? Orduan berari emango geniokei, Arantxa, ondoritzen beli mazaitzu? Bale, primeran. Orduan besterik gabe, Rekondo jaunak du hitza, eta gero arte. Bai. Egun on guztioi. Nire hitzaldia bi hizkuntzetan egin dute, lehenengo zati bat euskeraz eta bigarrena gazteleraz. Ez dakit denboraz nora helduko naizen. Denbora pasatzen den bezala, 25 minutu, 30 minutu betetzen baldin baditut, abisatu, moztu. Zatik, aldez aurretik, zabalduta dago, esatean joana, ez nahi zizlari ona, beraz irakurri egingo dut, eta hemen espaldin bada, etxian irakurri ahal izango dezute. Hartu dezagun abuia puntu bezala, Eusko Jaurlaritzak apirilean agertutako adierazpena. Gazteleraz, halaxe dio, el primer gobierno vasco es memoria de libertad, democracia y justicia social. Memoria de dignidad, humanismo y solidaridad. Memoria de unidad, diálogo y acuerdo. Memoria de autogobierno. Hoy, 90 años después, seguimos autoconstruyéndonos como comunidad. Una comunidad de profundas raíces históricas, institucionalizada política y socialmente, con voluntad de ser y continuar siendo. No se trata de inventar nada nuevo, sino de mirar dentro de nosotros en el espejo de la historia. Se trata de contar, como han dicho los intervinientes que nos han presentado, con toda una inspiradora hoja de ruta para los vascos y vascas del siglo XXI. Adierazpen honek neri egiten didan lehenengo galdera da lehenengo Eusko Jaurlaritzaren aritzealdiaren iraupenaren inguruko galdera. Lehenengo etapa, 1926-tik 1980 Agirreren lehendakaritzapean, 24 urte, dakizuten bezala, Leizaolarekin 20, askok legezko egoerara mugatzen dute lehenengo etapa ura. Etxea galdu eta gero esku hartzerik gabe, eta zer gertatu, batez ere kanpo indarrek zertan lagundu zezaketen zai egon izan balira bezala. Ez zen horrela gertatu. Erbeste egoeran izan dare, Jaurlaritzak gidatu zuen barne politikan bi jarduera lehenetsi zituen. Erresistentzia indartsua, eta berreraikuntza iraunkorra. Gure herriaren memoria demokratikoari eusteko oso importantea da lehenengo 9 hilabetetan zerotik hasita egin zutena, baina oraingo beharretarako irakaspen ederragoa izan daiteke ekintza erresistente eta batez ere prozesu berreraikatzailearen bidez sortu zutena azaltzea. Kontrako baldintzetan ere herriaren ubide zentrala antolatu eta abian jartzea lortu zutelako. Herrigintzaren ubide zentralaren konzeptualizazioa beranduagokoa baldin badare, Ibarretxeren garaikoa, oso egokia da martxan ari zen, pueblo askoen martxa, 1945ko Gabonean, lehendakaria esaten zuen bezala, ardatz egituratzailea izan zalako. Agirrek behin eta berriz agindutakoa betez, Jaurlaritza etzen makurtu diktadorea hil ondorengo erregimenak egin zuen evoluzioaren aurrean. Beraiek oso argi zeukaten euskal prozesu demokratikoaren ardatza
ezin zitekeela Madrilgo gorabeheren arabera ebatzi. Agirre esandakoa da, aunque desapareciera la legalidad republicana y sus instituciones en el exilio, el gobierno vasco continuaría en función porque nació de la voluntad libre vasca y solo ante ella rendirá mandato. Estatutuko transizioaren konstituzioari bizkar emanda, gogoratu abstentzioa, Euskal Erakundeen berrezarpen prozesuari, restaurazioari, eman zio herriak baietza 1979ko urriaren 25ean gogoratzen bali bazeate. Ondorioz, Leizaola Garaikoetxeari jarraitutasunaren testigua pasazion, eta honekin hasi zen bigarren etapa. Gure mintegiaren galdera, zer da haien humanista hauen ikuspegitik gure beharrei erantzuteko inspirazio edo iradokigarri gisa ekar genezakeena. EJ 80 kanpainak, oraingo jaurlaritzak martxan jarri duena, erreferente bezala hartzen du demokrazia, askatasuna eta justizia soziala. Agirre lehendakariaren belaunaldiko erreferentzia egokia. Generazio honen asmo eta esperientzia politikoaren definizio ezin hobea. Esatezun, nos ilusionaba mucho pensar que con la autonomía política pudiéramos implantar un sistema social original y práctico en el pueblo vasco. Bueno, nola ulertu originaltasun hori? Euskal Herriaren esperientzia historikoarekin bat letorkeen euskal autonomia eraikitzeko gogoa adieraz zezakeen, baina baita ere gure inguruko sistema demokratikoen degradazioa ikusita zerbait berria bilatu nahi izatea ere, ez errepikatzea ezagutzen zala. Europako historia modernoari begira, kontuan hartu erregimen demokratiko liberalak ikusi ditugula justizia sozialaren eskakizun premiatsuenei erantzuteko gauza ezin izan ez direnak. Ezagutu ditugula, halaber, justizia sozialaren izenean hasitako iraultzak, baina diktadura baten manupean erorita askatasunaren ariketa galarezirik eta justizia soziala lortzetik urruti gertatu direnak. Gaur egun ere, gure inguruan ikusten ari gera nola edatu diren demokrazia liberalak eskubide zibilen gaineko inolako begiramenik eta justizia sozialarekiko interes berezirik agertu gabe, soilik aldizkako hauteskundeak egitean oinarriturik. Hau horrela, demokrazia, askatasuna eta justizia soziala adierazpen bakar batean biltzeak nahiko fidel borobiltzen du haiek sustatu nahi zuten sistema originala eta praktikoa. Espresio hori bere osoaltasunean hartu beharko genuke. Haiek antolatu nahi zuten sistemaren barruan ezin banatuzko hirutasuna dalako demokrazia, askatasuna eta justizia soziala ez dira eta ez zituzten eta kontrajarrita proposatzen zitzaizkigun hiru aukera. Horietako bat atzean edo bigarren mailan utzi ezkero, osotasunarentzat izango litzake galera. Sistema guztiarentzat, euskal komunitatearen sendotasunari eusteko hirurak ditugu beharrezko. Galdera hau beraren bigarren mailako galdera bat etortzen zait burura. Zein da osotasun horri eutsi dezaiokeen gako nagusia? Esan dezakegu askatasuna giza izaeraren berezko kondizioa dela. Bizi zituzten garai kritikoetan Agirrek eta bere ingurukoak gizakiaren ganako fede osoa zuten. Munduan eta gure herrian zer esanik ez, giza kondizioaren jiran borroka ideologiko handia gertatzen ari zela uste zuten. Borroka hau, bi posizioen arteko lehia antagonikoa bezala azaltzen zen. Alde batetik, persona libreengan erabateko konfiantza erakusten zutenak zeuden, beren garapen propioaren subjetoa, bere buruaren jabe izateko gai zirela sinisten zutenak. Bestetik gizakia urkoarentzat otso dala edota borondatez aldakor beldurti alienatua gizaki bere onerako erabat ezgaitua bizi izala uste zutenak eta dutenak. Dialektika horretan murgilduta zirela onartuz berriz euskal humanistek
gizakiaren garaipenarekin sinisten zutenetakoak ziren. Historiaren esperientziak aberasturik gizakia bihurtzen da mundutarra dan ia guztiaren oinarria. Askatasuna giza izaeraren berezko kondizioa da, eta bera libre izatea eta jokatzea da gakoa, eutsi eta aldatu nahi danaren eragile nagusia izateko. Libre izan eta libre jokatu, zein da esaldi horren zentzua barkatu Agirreren belaunaldiarentzat. Libertadearen bi zentzu dauzka, bat libertate immunitarioa eta bestea libertate komunitarioa. Libertatearen ikuspegi immunitario bat maiz agertzen da Agirreren taldekoen idatzietan. Gizakiok zenbait berme immunitario behar ditugula uste zuten agintekerien bide gabeko esku sartzeetatik babesteko. Bizkaiko foruetako zenbait xedapen jartzen genitzake adibide gisa, pertsonen eta bere etxeen babeserako arautu ziranak. Horrez gain ordea, gure kultura ezin daiteke ulertu libertate komunitarioa, positiboa, aipatu gabe. Gauza jakina da komunarikiko arretarik gabekoa dan norberekeriak irabaziz gero, gizakia bera ateratzen dala berriro galtzaile. Bizi dugun garailean argi ikusten da hori. Eta gure historiari begira irakaspen berori atera genezake. Auzo herrigintzan, auzolanean, gainerako auzokide eta bizilagunekin, guztiontzat ongia dana lortzeko elkarrekin ekitera eraman izan gaitu libertate honen ariketak. Esan daiteke gure aurrekoek kontzepzio horren arabera praktikan jarri zituzten bi libertate mota horien bilaketa dela burujabetzak irikitzen duen bidea. Giza bakoitzak bizidun libertate burujabearen bidetik bakarrik eraiki baitaiteke benetako herri aske, demokratiko eta justua. Izan ere, askatasuna guztion onerako eta justizia sozialerako konpromiso solidarioa bezala ulertzen dute gure humanistek. Beraz, giza libertate hori sustatuz, eraiki daitezke demokrazia eta justizia soziala. Cuando hablamos de la construcción de una patria vasca burujabe, se pueden deducir dos posiciones que no necesariamente se presentan de forma neta, pura. Están los que creen que sin la fuerza de un Estado con plena soberanía, nuestro país no puede construirse o sostenerse como nación. La patria vasca requeriría una intervención decidida desde arriba, apoyada en la fuerza del derecho. Los humanistas vascos, sin embargo, se plantean que la patria vasca hay que sostenerla y reconstruirla, comenzando a partir de la implicación de las personas reales en sus ámbitos e instituciones de la vida cotidiana, desde abajo hasta arriba, configurando un poder público fuerte, finalmente, como cobertura de la activación popular. El pueblo en marcha. La Euskadi de hoy es el resultado de esta segunda concepción. El pueblo libre es la proyección de las personas que lo componen. Aguirre cita a menudo el lema de los infanzones de Oganos, pro libertate patria, gens libera estate. Si las personas no son libres y viven bajo una situación de dominación, difícilmente puede ser libre la patria. O si los ciudadanos dejan de preocuparse por la salud de su libertad y teniendo la opción de ser libres dejaran de practicarla, tampoco se podría hablar de pueblo libre. En este caso, a este caso se refiere Aguirre cuando dice que aún con estructuras democráticas vigentes fallan las sociedades políticas porque fallan los hombres. Para los personalistas, la sociedad política engloba a todas las organizaciones e instituciones de todos los niveles en las que están integradas las personas, comenzando por los hogares, las vecindades, las asociaciones, el conjunto de la sociedad organizada en todos los ámbitos y el Estado. Son componentes de la sociedad política y cada cual desde su posición tendrían la función de actuar por el bien común. Esta sociedad política es la que compacta esa patria que se genera, que enraiza en el suelo. De acuerdo con esta concepción, podemos afirmar que el papel inherente y primordial de todos los actores humanos que integran la sociedad política, es decir, la patria, es el trabajar para que la democracia, la libertad y la justicia social puedan reconocerse en todos los niveles y ámbitos de la realidad social, no solo en la política, no solo en la cultura, no solo en la empresa, en todos los niveles.
sin olvidar que estos tres valores de democracia, justicia social y libertad no pueden desarrollarse como si no tuvieran relación o fueran excluyentes entre sí, porque son el fundamento mismo del bien común. Para que los tres tengan un desarrollo equivalente, la clave es la persona y su compromiso con la acción, promocionando a través de ella su naturaleza libre y su vocación cooperativa y solidaria. Y a Clara se dice, dele papel aquí. Reconstrucción de la patria desde abajo. Cuando se acabó el periodo de guerras, 1936-1945, la estrategia del gobierno vasco hacia dentro del país se centra básicamente en 3 puntos. La Unión Vasca, la organización de la resistencia y la búsqueda de paz social, de reconciliación para poder impulsar la reconstrucción del país. Luego estaba la política externa, la diplomacia, etcétera, etcétera, que desarrolló en relación con nuestros amigos externos. La Unión Vasca, en el ámbito social, exigía superar lo que ahora llamamos guerras culturales, con el riesgo de polarizaciones que podrían fracturar la comunidad. La reconciliación, no ahondar en las heridas de la guerra y la memoria. Había que poner coto al odio, principal activador negativo. Se activaron líneas de integración transversal, con el objeto de superar el distinto posicionamiento de la gente corriente a un lado o a otro de las trincheras y crear un sentido de pertenencia compartido. Por otro lado, la sola resistencia se podía quedar en la mera impugnación del poder político del opresor. Por mucha actividad de oposición que se desarrollara, habría que esperar para empezar a reconstruir a la caída del régimen. Pero se estaba produciendo una desnacionalización acelerada que requería no solo resistir, sino también reconstruir. Resistir para reconstruir o para renacer. Había que comprometerse en todo tipo de ámbitos. En este marco, el lenguaje del Lehendakari apela al ejercicio del deber y el compromiso. El sujeto al que se dirige no puede quedarse en demandar y protestar, por muy legítimas que lo eran, que éstas fueran. Se debía buscar la activación de esferas de autogobierno real. Había que reactivar a la sociedad, había que reorganizar la sociedad. El momento clave de la activación se podía situar alrededor de 1956. La convocatoria del Congreso Mundial Vasco contribuyó a la extensión del movimiento patriótico, al conseguir catalizar energías en todos los sectores y generaciones dentro y fuera del país, que vivieron con gran expectación la convocatoria, participaron en la Asamblea de París y buscaron desarrollar sus conclusiones después del Congreso. A partir de ese punto eclosionó un enorme fenómeno de transformación comunitaria y se abrieron vías de participación democrática en todos los ámbitos sociales, no en los políticos, en los sociales. En coherencia con la perspectiva del personalismo humanista, la construcción democrática no se podía limitar a la espera de una oportunidad para recuperar el poder político. Esperar para la reconstrucción del país al derribo o derrumbe del régimen era resignarse al retroceso en la identidad y condiciones de vida de los vascos. Se debería iniciar la recuperación democrática a partir de los hogares. Ander Manterola dice, antes del movimiento de las Ikastolas, o se produce el movimiento de las Ikastolas, porque había 25.000 Ikastolas en este país. Había 25.000 Ikastolas, había 25.000 familias cuya misión era mantener el euskera. Se debía iniciar la recuperación democrática a partir de los hogares y del posterior desarrollo horizontal de las fuerzas vivas del tejido asociativo comunitario, en los ámbitos que compartimos cotidianamente. Y muchas de esas tareas se podían hacer sin esperar la autorización de nadie. Sobre estas bases, dicha actividad asociativo-cooperativa se multiplicó, frenó la desnacionalización e invirtió su dinámica, generando un proceso participativo que democratizó amplios ámbitos de la sociedad civil y una parte significativa de la economía. Son los tiempos en los que surge la democracia económica en las empresas de este país impulsadas por Arizmendiarrieta, del que habla Andoni. Era un pueblo en marcha, con un alto nivel de autoorganización y dinamismo social. Se promovían las 3 cuestiones que Aguirre ligaba con el avance del sentido patriótico, comunitario y democrático. Promoción de las personas en el centro, la resolución de la cuestión social y el resurgimiento nacional. Aguirre no vivió lo suficiente para comprobar el resultado de la siembra que realizó, pero el efecto ha sido duradero.
la recuperación del autogobierno en 1979 y el retorno de las instituciones democráticas en 1980 no fueron sino la conclusión lógica de la pujanza de aquel proceso. Era un gobierno para un pueblo en marcha. La subsiguiente recuperación del gobierno vasco es una referencia fundamental en la narración de este recomienzo democrático que se materializó con la transmisión de poderes entre Leizaola y Garaikoetxea. Al contrario que la Generalitat, este gobierno nunca se puso al servicio de la transición suarista. Nuestras instituciones no son tampoco producto del posterior régimen de la Constitución del 78, sino de la libre expresión de la voluntad de los vascos. No sé si me queda mucho. Sí. Bueno, pues con la vista puesta en el futuro, algunas observaciones derivadas de la lectura precedente. De la experiencia me voy a centrar fundamentalmente en un tema crítico hoy, que es la democracia. De la experiencia relatada una lección histórica, el proceso vasco de democratización se afianzó con una fuerza excepcional y lo hizo en condiciones adversas. La sociedad vasca desmitificó al Estado dictatorial y lo hizo asentando desde abajo la sociedad política vasca, con el impulso de personas libres movilizadas en asociación libre. Asimismo, una enseñanza sobre la libertad. La libertad es la acción, es el ejercicio, es el trabajo para crear nuevas opciones. No es tanto la autorización, la posibilidad objetiva o la ausencia de condiciones coercitivas. Es decir, soy libre no tanto porque se me reconoce la posibilidad de hacer, sino porque hago. 2. A la búsqueda de un rearme patriótico es fundamental cómo se concibe y organiza la dimensión social. Volvamos a la idea de la sociedad política, que parece haberse despolitizado o desenganchado de las instituciones públicas. La dinámica social para recuperar lo político no se puede limitar a la mera movilización reivindicativa, que responde a un ritmo y expectativa temporales de carácter acelerado. Muchas veces se sucumbe a la impaciencia con la intención de provocar grandes acontecimientos históricos que no llegan nunca. Yo aquí leo Cataluña, por ejemplo. Es cierto que la política democrática actual se desempeña bajo el apremio de los tiempos cortos. Ahora bien, hay que tener cuidado con los movimientos impacientes o especulativos que pueden sumar a las multitudes en la frustración y la división. 3. La campaña de construcción de la sociedad civil vasca, realizada a partir del tercer cuarto del siglo pasado, es un buen ejemplo de acción social de carácter constructivo que se ubica en la tradición histórica del auzolán. Aquella fue una sociedad que se articuló y organizó de acuerdo con una pauta de larga duración, más paciente y estable, más transversal y menos vinculante, aunque más comprometida con el día a día que un alzamiento de masas. Habría una dimensión social que no dejaba de interesarse por las perspectivas de desarrollo político vasco. Debido a eso, contribuyó más que ninguna otra cosa a un empoderamiento social y, consecuentemente, a abonar el suelo sobre el que después se levantaría el nuevo poder público vasco con el Estatuto de Gernika. 4. La permanencia de un pueblo en la historia exige transmisión. La transmisión es la base del principio comunitario, es decir, es lo que sostiene la pertenencia común sin romper la línea de la continuidad histórica. Es lo que nos permite activar la conciencia patriótica más allá de las típicas categorizaciones abstractas. Aguirre dice, nosotros queremos ejercer nuestra voluntad nacional. No somos un pueblo a capricho. Nosotros tenemos un recorrido histórico y queremos ejercer la voluntad en función de esa historia. No hay comunidad sin transmisión, sin deberes, sin compromisos recíprocos entre sus miembros y sin responsabilidades ante el futuro. La comunidad que anhelamos es una red social entre las personas que viven el mismo tiempo, que son coetáneas, pero también es un vínculo solidario intergeneracional. 5. Ahora que necesitamos transmisión y capacidad asociativa para autogobernarnos, la decantación de aquella experiencia del Pizkundea, de la segunda mitad del pasado siglo en nuestra memoria colectiva, puede sernos altamente provechosa. Disponemos de huellas evidentes del espíritu despierto y constructivo que alumbró aquellos logros en el pasado reciente. Son los eslabones de una cadena acumulativa de experiencias que ni apresa ni inmoviliza, sino que libera y activa. La experiencia acumulada es el legado que se pone a disposición de una recepción reflexiva, sin duda, como reserva a la que se puede recurrir para la construcción de lo que está por venir. No estamos obligados, tenemos esa libertad de reflexión. 6. En la experiencia histórica vasca, el ejercicio de la libertad se vive como protección personal, inmunidad, y deber social, comunidad. La primera busca impedir la difuminación de la persona en el colectivo. El segundo promueve la vitalidad
de los vínculos sociales que a su vez aseguran la vida de la persona y su participación activa en la búsqueda del bien común. La inmunidad de las libertades individuales es vital en nuestra cultura política. Hay que tener cuidado con el recurso discursivo a las fórmulas de tolerancia cero que pueden debilitarla. Pero no cabe olvidar que el cultivo de un sentido arraigado de comunidad, que también en línea con nuestra tradición, impulse una amplia implicación social en los asuntos comunes, estabiliza el funcionamiento de las instituciones democráticas. 7. Democracia y comunidad es la fusión de espíritu, memoria, propósito, cooperación, comunitarios, principios comunitarios y voluntad, decisión democrática. En este sentido, la democracia es ejercicio de comunidad. Ahora que hablamos de crisis de la democracia liberal, la solución no está tanto en las formas políticas con las que se practica, sino que hay que buscarla, como decía Aguirre, las personas y en la fortaleza de su red de interrelaciones. No puede haber comunidad más allá donde la condición de la persona está diluida o disminuida en el colectivo, puesto que la comunidad democrática la hacen las personas libres que se asocian y cooperan en la búsqueda de instituciones de todo tipo para el servicio común. De esta manera hay que entender que el compromiso y la participación democrática de las personas busca el desarrollo integral de la condición humana. La democracia que se desvincula de las personas y sus relaciones se desarraiga y fracasa. 8. La comunidad es unión compatible con diversidad, no bloque monolítico. Las mayores amenazas para esa unión son las desigualdades sociales y los antagonismos internos. En cambio, una base comunitaria se robustece sobre unos parámetros de justicia y cohesión sociales y una potente red asociativa de finalidades diversas, sociales, culturales, económicas y políticas, en las que participan personas que asumen responsabilidades de autogobierno en línea con el logro del bien común. Sin lugar a dudas, si crecen la desigualdad y la injusticia sociales, aumenta la desafección comunitaria. Además, si desde el propio lenguaje se cultivan las polarizaciones, se pierde el debate sobre ideas en una espiral de antagonismo recíproco, se rompe la comunicación y se activa la mutua cancelación, que es la palabra de moda últimamente. Con lo que se hace imposible concebir un bien común, lo que hace inviable la comunidad. La salida comunitaria debería activarse en un nivel superior, desmontando el antagonismo sin que implique la desaparición de la diversidad. La concepción democrática de nuestros humanistas no desconocía que la democracia pudiera ser utilizada al servicio de proyectos antidemocráticos. Sin embargo, el anti del anti muy pocas veces resulta en pro. De ahí la repulsión de Aguirre a plantear su posición en términos de antagonismo. El desafío consecuente a esta visión reside en que la comunidad debiera mantener intacta la capacidad de enfrentarse a proyectos antidemocráticos con fórmulas democráticas. Los combates de la libertad solo se pueden ganar con personas libres, diría Aguirre, remedando a los infanzones. Combates por la libertad que siempre implican la lucha contra la dominación, que habitualmente se presenta como engaño y o coacción. 9. La principal determinación de una comunidad reside en el dinamismo interno de la estructura asociativo-comunitaria que la sostiene. Se debe proteger la autonomía de acción de ésta ante un poder público que tiende a la expresión de su poder tutelar y que también es vulnerable a cambios de régimen político. Si cambia el régimen político en Madrid, aquí con los huevos, estaríamos con los huevos en el cuello. Del mantenimiento de la vitalidad de tal estructura sociocomunitaria depende la garantía de nuestra continuidad histórica. Por mucho poder público que se disponga, es una condición que no es decisiva para fortalecer y afianzar la vitalidad comunitaria. De hecho, se ha mostrado compatible con una sociedad de individualidades cada vez más atomizada y despolitizada, porque contribuye a desvitalizarla precisamente en sus dimensiones asociativa y comunitaria. 10. En el marco de la democracia representativa, la atribución de poderes a Aldunche, a los representantes públicos, no debería llevar a los integrantes del pueblo a abdicar de su poder originario y a la consiguiente desvinculación de toda responsabilidad en la acción de aquellos a los que ha delegado la dirección de la fundación pública. Aquí es donde aparece el riesgo del despotismo blando que conjeturaba Tocqueville. Es posible que la dinámica propia de la representación en las instituciones públicas tienda a degenerar y crear una clase política. Lo que no es aceptable es que la idea de clase política se asiente como natural en un marco democrático que pretenda regenerarse. La idea de autoridad, agintaritza, debe ser un adeudo, un servicio a la comunidad y no una función reservada a una clase. 11. Y termino. Si la democracia se identifica principalmente con el juego de la competencia electoral entre partidos y el éxito se mide por la mera permanencia en el poder público,
No es extraño que para conseguir un éxito duradero algunos de los competidores se planteen hegemonizar y subalternar la sociedad civil en su propio provecho. En cambio, una identidad comunitaria que se mantiene organizada y dinámica es decisiva para sostener un poder público fuerte y, en su caso, para impugnarlo si se distancia de la búsqueda del bien comunitario. Al pueblo vasco le interesa seguir siendo reconocido por su tradición asociativa, orientada a múltiples y diferentes objetivos, conformada por asociaciones que se muestran desvinculadas de monopolios políticos de ningún tipo. Ese es el mejor basamento del pueblo en marcha que nos ha proporcionado los mejores logros de nuestra historia reciente. La conservación de esta riqueza social como diversidad y autonomía asociativa, además de ser un excelente muro de contención contra hegemonismos partidistas, es una de las mejores contribuciones a un autogobierno al servicio del bien común. Bien común que, desde luego, no es hegemonizable por nadie sin que pueda perder la misma asistencia común que le caracteriza. A todos los partidos les pueden asaltar esas tentaciones, pero solo hay uno en Euskadi hoy en día que ha incorporado ese propósito hegemonista en su estrategia. Bueno, nik uste, justu ez da. Bueno, eskerrik asko, nota batzuk ere badaude, atzian, horiek etxian irakurri ahal izango dituzue. Nere txanda. Bueno, lehenik eta behin, egun on guztioi, nik ere tartekatu egingo ditut, euskera eta gaztelania. Bueno, izenburuan ere, hizketaldiaren izenburua Manuel Irujo, humanismo y humanitarismo sin reparar en ideologías. Azteko esan behar dut Manuel Irujo Ollo, Lizarran jaio zela, 1811an, erlijiotasun sakoneko famili batean. Eta bertan, familia hartan, karlismoa eta euskal nazionalismoa bi eragin korronte politiko handi bezala eratzen ziren. Filosofia eta letretan eta baita ere zuzenbidea lizentziatu zen, Deustoko Unibertsitatean, eta abokatu lanetan hasi zen bere jaioterrian, Lizarran. Eta une horretatik aurrera, Irujo, Jose María Jimeno Jurio historialari nafar ospetsuak zion bezala, se convirtió en el defensor de jornaleros y desheredados cualquiera que fuera su ideología política. Manuel Irujo Olloren ideologia hobekian definitzen duen ardatzetako bat eta bere ibilbide politikoa modu ezabaezinean markatzen duena, kristau humanismoa da, doktrinarioa baino evangelikoagoa. Berak honela definitu zuen bere burua, hombre de formación liberal y cristiana con anhelos de justicia social. Francisco Javier Landaburuk adierazi bezala, bai vertikalki eta bai horizontalki gauzatu behartzen justizia soziala. Pero para entender en su justa dimensión el origen y la evolución de esta ideología, debemos analizar dos influencias principales que, como veremos, están estrechamente relacionadas. Por un lado, y en relación con la influencia primigenia, nos retrotraemos a 1891, el mismo año del nacimiento de Irujo, cuando el Papa León XIII publicó la encíclica Rerum Novarum de las cosas nuevas, que apelando a la reconciliación de las clases sociales, abrió el camino de la doctrina social de la Iglesia y también de un vasto movimiento social católico. Unos años antes, el futuro León XIII ya había publicado una serie de disposiciones que contenían profundas críticas a un liberalismo económico que tan solo veía al obrero como una máquina cuyo valor se mide en exclusividad por su rendimiento productivo. El filósofo Jacques Maritain, al que analizaremos posteriormente, afirmaba que el espíritu del capitalismo era doble. Por una parte, significaba exaltación del dinamismo del hombre, pero también tenía un espíritu de odio a la pobreza y de odio y de menosprecio al pobre. Un pobre que no existe, decía Maritain, más que como instrumento de producción. Rerum Novarum, la encíclica, exigió que la fuerza del trabajo no fuera considerada una mercancía, que se condenara a la lucha de clases y se reconociera la propiedad privada como un derecho natural, pero eso sí, otorgando al Estado la misión de promover el bien público y el privado. Como veis, tesis absolutamente opuestas al liberalismo. Y asimismo caracterizó al capitalismo como causa de degradación de los trabajadores y propugnó medidas como las del descanso dominical,
la prohibición del trabajo infantil, el justo salario y la previsión social. Medidas todas estas que ya estaban incluidas en el manifiesto programa del PNV del año 1906. Con aquel documento, León XIII quiso superar la lógica asistencialista que caracterizaba la actuación tradicional de la historia y buscaba, o mejor dicho, abogaba por una estrategia social y política de carácter global de búsqueda de soluciones permanentes al grave problema de la injusticia social. Una estrategia que hicieron suya filósofos como Maritain, para quien el socialcatolicismo no podía estar sustentado en una antigua concepción paternalista. Esta encíclica, como veremos, se fue conformando con el paso del tiempo en el sustrato ideológico del nacionalismo vasco y ya en 1919, en la campaña de las elecciones forales navarras, Irujo desarrolló propuestas agrarias que recogían el espíritu de justa distribución de los recursos inherente en los textos de León XIII. En diciembre de ese año 1919, Irujo participó en el primer congreso de la Federación de Juventudes Vascas celebrado en Gasteiz, donde se planteó una revisión de las bases programáticas del partido para, decía Irujo, incorporar al nacionalismo vasco en todos sus órdenes a las corrientes del progreso de la humanidad. Aquellos planteamientos de los jóvenes de Eusko Gastedi generaron zozobra entre los veteranos del partido y así el Euskadi Buru Batzar se vio obligado a convocar una asamblea general, era el año 1920, una asamblea general en Donosti. Y en las ponencias previas se hablaba de subordinación de la propiedad privada al bienestar general, en sintonía con el concepto de función social de la propiedad expuesto en 1848, mismo año en el que Marx y Engels publican el Manifiesto Comunista, expuesto, como digo, por el entonces obispo de Maguncia, Emmanuel von Ketteler, que era a su vez el inspirador de la encíclica Rerum Novarum. Una tesis esta, la de la función social de la propiedad, que desarrolló a lo largo del siglo XIX, en las etapas finales, el jurista francés Léon Duguit, como un intento de sostener una perspectiva limitativa de la propiedad privada. Para Duguit, toda propiedad debía conllevar una doble función, personal y social. Personal en cuanto que debía garantizar la libertad de cada propietario, pero social, entendiendo que dicha afirmación de libertad no es posible desarrollarla sin el concurso de la comunidad a la que pertenece. La teoría de Duguit no contemplaba, por ejemplo, un concepto de propiedad por el que el propietario agrícola dejara sin cultivar sus tierras. Eta hildo beretik eta garai berean, Manuel Irujok lurrak lantzen zituztenen jabetzara pasarazteko bere planteamenduekin bat etorriz, gatazka serio bat, gatazka latz bat, mantendu zuen Lizarraldeko aristokrata latifundistekin, hala nola Albako dukearekin. Eta bigarren errepublikan, alderdi jeltzaleak katolizismoaren doktrina sozialetik eratorritako printzipioa praktikan jartzeko une berri bat ireki zuen. Garai hartan, Irujok elarekin aktiboki kolaboratu zuen, eta kontutan hartu behar da, garai hartako Euskal Sindikatua 1933ko Gasteizko Kongresuan justizia sozialaren oinarriekin identifikatu zela eta aldi berean nazioarteko sindikatu kristauen elkartean sartzeko eskaera ofiziala eginik. A partir de noviembre del año 33, Irujo, como diputado a Cortes por Guipúzcoa, tiene una actuación de claro sentido democristiano y progresista, de atención a los desfavorecidos. Por ejemplo, defendiendo un sistema integral de cooperativas, de producción, consumo, agrícolas y financieras. Y el grupo de diputados jeltzales en Madrid llegó a presentar en esas fechas una proposición no de ley que finalmente, por causas diversas, no vio la luz, sobre el salario familiar, que según ellos debía aumentar en función del número de miembros de la unidad familiar. Y aquella propuesta planteaba también
la participación de los obreros en los beneficios de las empresas, ya que, decían, las riquezas aumentadas por el incremento económico-social deben distribuirse entre personas y clases de manera que no padezca el bien común de toda la sociedad. La referencia no es baladí, ya que será el concepto de bien común el que se imponga al concepto de bienestar material en la filosofía política del nacionalismo vasco. La fórmula de participación proletaria en los beneficios empresariales ya estaba siendo aplicada por José Antonio Aguirre Lecube en su empresa chocolatera, Chocolates Bilbaínos, Chobil, y también fue aplicada durante la Primera Guerra Mundial en Asquileros Euskalduna por el naviero abertzale Ramón de la Sota Llano. En el caso de la empresa chocolatera de Aguirre Lecube, fijaros, en el año 1932 se firmó un documento de nuevas bases del trabajo, un documento conjunto entre patronal y trabajadores que recogía aspectos como la asistencia médica gratuita, seguros de accidentes, 2 meses de baja por maternidad con sueldo íntegro, descanso para la lactancia, vacaciones remuneradas, viviendas sociales y también, esto es muy importante, destinar beneficios para causas solidarias del entorno en el que estaba radicada la empresa correspondiente. Era una propuesta legislativa que entroncaba con los postulados del movimiento social católico del siglo XIX, que en su distanciamiento del liberalismo abogaba por eliminar cualquier forma de explotación humana. En opinión del historiador donostiarra Juan Pablo Fusi, el nacionalismo vasco ya en la Segunda República era un partido democristiano que aspiraba a crear una sociedad vasca igualitaria. Y Erujo entendía la democracia cristiana como una corriente no solo ideológica, sino también económica, moral y religiosa de profundo acento social, donde en la ordenación de la sociedad todas las fuerzas sociales, jurídicas, cooperan proporcionalmente al personalismo, logrando así ventajas para las clases inferiores. Y en el contexto ya de la guerra civil se inauguró un tiempo en el que el PNV en general e Irujo en particular plasmaron su ideología humanista cristiana en una política humanitarista, de consciencia del sentimiento de los desfavorecidos y de respeto escrupuloso a todos los derechos humanos sin reparar en ideologías, clase social, procedencia o raza o religión. Una política que ha pasado a la historia con el concepto de humanización de la guerra. Y el escenario bélico, con sus ramificaciones en el orden político europeo, situó además a los jeltzales, a los líderes jeltzales, en una posición de mayor cercanía con la intelectualidad católica europea, principalmente francesa, reforzando la influencia de estos en la nueva generación de líderes nacionalistas. Vamos a hablar de ambas cuestiones. En primer lugar, del humanitarismo en guerra. Pocos días después de la llegada al gobierno republicano de Irujo como ministro sin cartera, tras la aceptación del régimen autonómico vasco en septiembre del 36, subrayó que sus grandes objetivos como ministro eran la instauración de la República Federal y la humanización de la guerra. Decía: el sentido humano, demócrata y cristiano de nuestra concepción política nos impele fatalmente a la paz. Mi gestión ha de enderezarse a fortalecer los frentes de combate para anticipar la victoria y la paz, humanizar la guerra, garantizar la asistencia y la vida del prisionero, llevando piedad para el vencido que le libre de la venganza y el desquite. Y en este último documento programático también se incluían toda una declaración de principios democristianos de necesidad de crear un nuevo escenario económico-social que, decía Irujo, es para nosotros los vascos un postulado religioso emanado del principio de fraternidad universal, justicia social e igualdad humana encarnada en el catolicismo. Su política de humanización de la guerra puso en valor el concepto de orden, un concepto, el de orden, que para el nacionalismo vasco debía de tener una validez universal y también ser de aplicación permanente. Eta nik esango nuke, ez dela gehiegikeria esatea, Euskadiko eta Espainiako erakunde politiko handien artean EAJ izan zela bakarra bere militante
eta kargu publikoetatik lehenengotik azkeneraino gerraren humanizazioaren kontzeptua defendatu zuena. En el caso de Irujo, este transformó un sistema de justicia arbitrario y dictatorial en un modelo garantista. Bregó contra la propia jerarquía eclesiástica para lograr la plena libertad de cultos, tanto privados como públicos, tanto católicos como protestantes. Creó en Barcelona, a modo de embajada vasca, la Delegación General de Euskadi en Cataluña, para paliar la triste realidad de los allí acogidos. Denunció la hipocresía de quienes, apelando a la causa religiosa, no dudaron en asesinar a sacerdotes por su condición ideológica de nacionalistas vascos. Y asimismo, en estrecha colaboración con el gobierno Aguirre, desarrolló una serie de medidas de canjes de prisioneros cuya virtualidad primera consistía en el respeto de la vida del prisionero desde el momento en que su nombre figuraba en una lista como canjeable. En enero del 38, Irujo inició contactos para lograr el canje de un numeroso grupo de prisioneros del bando leal, entre ellos los condenados a muerte en Santoña. Y en materia penitenciaria procedió a importantes reformas en los 120 presidios a su cargo, dotándolos por primera vez en meses de una serie de servicios higiénicos y de botiquín que hicieron que a partir de entonces no hubiera una sola epidemia. Se distribuyó vestimenta adecuada a los reclusos, se aumentó su ración alimentaria y todo ello se acompañó con la eliminación de los comités y los comisarios políticos que hasta entonces gobernaban las cárceles. Tal política quedó perfectamente reflejada en la siguiente exposición del señor Irujo. Quiero que las cárceles sean instituciones del Estado en que no haya más autoridad que la del gobierno. He de imponer la necesidad de que no salga un solo preso de las cárceles más que por mandato de la autoridad competente. Se han terminado las visitas a las cárceles de los sindicatos o comités para fusilar o para extraer de la cárcel y trasladarlos a otros establecimientos. También decretó la libertad de lo que se llamaba los presos gubernativos, que eran los presos que estaban encarcelados sin motivo justificado, por tiempo indefinido y sin que se esperara convocar ningún tipo de juicio. Y también recuperó una medida muy importante en ese tiempo de guerra, que fue el de seguir concediendo libertades condicionales a los presos. Y también apoyó la causa de presos anarquistas y trotskistas para que tuvieran un juicio justo, lo que llevaría a declarar a la austríaca antifascista Katia Landau lo siguiente: este vasco, cristiano, católico, liberal, demócrata, no es un agente de Stalin, es un hombre incapaz de perseguir, es un republicano, tiene un profundo sentido humano y es un amigo del pueblo. Eta gizarte sektore behartsu eta auskorrei begirune berezi bat eskeniz, eta sensibilitate handia erakutsiz beraiekiko, eta 16 urtetik beherako presoen kasu gero eta gehiago ezabatze aldera, adingabeen Kontseilu Nazionala martxan jarri zuen bere onurak 18 urtetik beherako preso zeuden persona guztiei zabalduz. Valedor y defensor a ultranza del lema evangélico de no matar, asumió en el gobierno Negrín la competencia de analizar los expedientes de sentencias de pena capital y en su condición de ponente de los mismos siempre defendió el indulto para los reos. Y así, en agosto del 38, al negarse a firmar los expedientes de condenas a muerte y además anunciarse la llegada de otros 500 nuevos expedientes de personas a las que los dirigentes republicanos decían que había que fusilar para salvar a la República, el ministro Irujo dimitió. La lista de personas salvadas por el Estellés fue enorme, alcanzando a ciudadanos de distinta condición. Así salvó la vida del entonces obispo de Santander, el azcoitiarra José Eguiño, Antonio Lizarza, que era farmacéutico de Leiza, carlista, en cuya casa se había fraguado la sublevación. También salvó la vida de otra izquierdista navarra, de Don Esteve, concretamente Amelia Azarola, cuyo único delito era ser la esposa del segundo jefe de Falange Española, de Julio Ruiz de Alda. Y así un larguísimo etcétera.
Por ello, la cantidad de personas que salvaron la vida gracias a él fue de tal magnitud que conformaron, en palabras de Arantzazu Amézaga, una particular lista de Schliender irujiana. La vida humana, declaró Irujo años después, es el tesoro más grande. Salvé las que pude. Y sirvan también, a modo de reflexión humanista y humanitarista, estas palabras al poco de ser elegido ministro. Cada atentado contra la vida ajena es más pernicioso que una derrota. Más se pierde con un crimen que con una batalla. Y pasamos ya a la influencia de los intelectuales católicos europeos. Porque, como dice la historiadora Leire Arrieta, aunque ya antes de la guerra era evidente la influencia que en los líderes abertzales tenían algunos filósofos intelectuales, principalmente franceses, y existía una conexión entre el mundo abertzale y estos intelectuales en la necesidad de buscar una tercera vía entre el liberalismo capitalista y el estatismo comunista. Lo cierto es que las gestiones oficiales con esa intelectualidad católica francesa se realizaron a través del canónigo Alberto Oraindía, quien en noviembre del 36 había recibido ese mandato de Aguirre y también de Juan Ajuriaguerra. Y sus primeros contactos se establecieron a través de un semanario francés de inspiración liberal, donde escribían autores como Maritain, Mounier y François Mauriac, que fue Premio Nobel de Literatura, creo recordar que en el año 1956. Si bien en los primeros compases de la guerra estos intelectuales, con Jacques Maritain a la cabeza, se habían posicionado a favor de los sublevados debido a la persecución antirreligiosa en amplias zonas republicanas, la negativa a aceptar el carácter de cruzada de la sublevación franquista y el comprobar cómo en el bando rebelde sus presupuestos teóricos se contraponían con la brutal realidad de los métodos empleados, hizo que su postura fuera virando. Maritain, en octubre del 36, ya expresó su teoría del doble rechazo, al fascismo y al comunismo, que también compartía el filósofo izquierdista Emmanuel Mounier, aunque no situándolos en el mismo plano, porque decía Mounier que el universalismo marxista, sean cuales sean sus ardides y mentiras, tiene al menos en origen un valor distinto al particularismo y al racismo fascistas. Y poco a poco, para estos y para otras personalidades como Marc Salmier, que era confesional pero partidario de la necesaria complementariedad entre democracia y cristianismo, Paul Vigneault o Francis Gay, el caso del oasis vasco, así se llamaba a ese respeto por la legitimidad republicana y respeto a lo religioso en el territorio, en el territorio controlado por el gobierno Aguirre, ese oasis vasco ofreció fuerza argumental a los franceses para rechazar, por una parte, la consideración franquista de la guerra como cruzada y, por otra parte, para apoyar también la causa del nacionalismo vasco. En este apartado sería bueno recordar que José Antonio Aguirre declaró que la contienda bélica española era una pugna entre el viejo y abusivo capitalismo y un hondo sentido de justicia social latente en las muchedumbres que trabajan y sufren. Para Irujo, la República debía mucho a Euskadi porque decía que fue el renacimiento vasco el que logró la adhesión fervorosa de los Mauriac, Maritain, Gay, Bernanos o Vigneault. Y esta tesis fue ratificada también por François Mauriac, para quien los nacionalistas vascos habían marcado el momento crucial de la democracia cristiana en Europa. Esta ascripción democristiana del PNV concordaba con la teoría del personalismo comunitario de Mounier y de Maritain, opuesto al liberalismo individualista y a cualquier forma de totalitarismo a partir de la distinción de los conceptos de individuo y persona, y que, como expone López Villaverde, buscaba también desvincular la fe religiosa de la ideología de derechas. Días después del bombardeo de Guernica, 26 de abril del 37, la revista francesa La Joven República publicó el documento titulado Por el pueblo vasco, firmado entre otros por Mauriac, Maritain, Mounier, que arremetían contra la indiferencia europea
hacia la crueldad de la guerra en España, y el escrito aludía también a la necesaria solidaridad que precisaban los vascos. Maritain ejerció gran influencia ideológica en Irujo y en su obra Primacía de lo espiritual había comenzado a concebir un corpus doctrinal en el que determinados elementos cristianos se presentaban como superadores de la dialéctica entre fascismo y comunismo, y compartía con el dirigente Abertzale su toma de conciencia de la crisis del feroz sistema capitalista liberal. Maritain esperaba superar el vacío ideológico de la época a través de la filosofía política del humanismo personalista, en el que se recupera, lo ha dicho antes Hoxha, la idea de la centralidad del hombre y la noción de persona como el valor principal que debe regir la vida social. Decía, la sociedad es para las personas, no las personas para la sociedad. Y esta sociedad, continuaba Maritain, debe proporcionar a las personas las condiciones y desarrollo que precisa porque sola no puede llegar ésta a su plenitud. Y en opinión de Irujo, creyente o agnóstico, nadie puede leer a Maritain con el ánimo sereno sin adquirir un concepto más elevado de la vida humana. Irujo, en un artículo publicado en el año 49, utilizaba el concepto maritaniano de humanismo integral, con su raíz cristiana, para referirse a los principios cristianos como un puente histórico entre tradición y democracia. Dicho concepto reivindica la aceptación del pluralismo, entendido como respeto y asunción de una multiplicidad de realidades que tienen sus derechos, sus libertades y su autoridad propia. Los abertzales hicieron suyos los planteamientos de este humanismo personalista, de Maritain, de Munier, que afirmaban que la sociedad personalista se refiere a la sociedad como un todo de personas cuya dignidad es anterior a la sociedad y que, por muy indigentes que sean, encierran en su ser una raíz de independencia. Era esta, asimismo, una concepción comunitaria, porque afirmaban estos filósofos que la persona demanda la vida en sociedad en virtud de su perfección misma de persona, y porque reconocía que la persona tiende naturalmente a la comunidad política y en la medida en la que el hombre es parte de la sociedad política, el bien común es superior al de los individuos. Un bien común que apela asimismo al ejercicio no solo de derechos, sino también de responsabilidades en la construcción y organización y funcionamiento de una sociedad, y que ha de ser entendido como la suma de bienes relacionados en contraposición al término bienestar general, concebido como la suma de bienes individuales. Este concepto fue empleado por Irujo en múltiples ocasiones, como por ejemplo en el artículo del año 53, Tierras sin hombres, que se refería al reparto de tierras en Australia. La persona con su plenitud de dignidad, a la que la sociedad proporciona las condiciones de desarrollo que precisa, en esta visión maritaniana que Irujo y los líderes abertzales compartían por representar un humanismo político, tiene derechos por el mismo hecho de serlo y se contempla como un todo, dueño de sí mismo y de sus actos, y que por consiguiente nunca debe ser entendido como un mero medio, sino como un fin en sí mismo. Al igual que Maritain, Irujo huye a la vez de la miseria del oportunismo y de la ineficacia del idealismo utópico. Y en relación con los derechos humanos, cuyo fundamento filosófico es el derecho natural, Maritain, que es considerado uno de los padres de la Declaración Universal de los Derechos del Hombre, realizó una apuesta decidida por los derechos sociales. Su concepto de la política es intrínsecamente moral y por ello decía que la primera condición que debe ostentar un político es la de ser justo. Sus planteamientos sobre la virtualidad de una nueva estructura económica de colaboración y no de lucha de clases coincidían con ese anhelo de justicia social de Manuel Irujo. Irujo comparte el argumento de Maritain de que la filosofía política, en tanto que saber práctico intrínsecamente moral, debe ser profundamente realista y tener en cuenta
las condiciones reales de la existencia humana, ya que la política no se desarrolla en el campo de las puras esencias. El Estellés también hizo suya la visión de Maritain de que el nacionalismo, egocéntrico e individualista, ajeno a la solidaridad con otras comunidades nacionales, es un error derivado de la concepción maquiavélica de la política. Y en cuanto a Emmanuel Mounier, cuyo pensamiento ya hemos dicho que estaba abierto al entendimiento con el marxismo, Irujo compartía muchos de sus planteamientos. Y al igual que el francés, para quien la democracia y la causa de los oprimidos no debían de ser simplemente meras especulaciones académicas, Irujo decía que la justicia social nunca debe ser entendida como un mero enunciado. Biek argudiatzen zuten progresoaren utopia kapitalista. Eta utopia hori ezin da oinarritu, nire lagun onden Koldo San Sebastianek esango lukeen bezala, ehun bizitzatan gastatu daitekeena baino askoz diru gehiago irabaztean. Cristianos los dos, espiritualistas convencidos, rechazaban el materialismo y abogaban por un nuevo paradigma económico que para Irujo debía tender a la mística social del trabajo. Decía Mounier que el materialismo, por una parte, olvida la dimensión de interioridad y la trascendencia, pero también decía que el espiritualismo ignora la realidad de la condición humana y la necesidad de un nuevo paradigma económico necesario. Eta amaitzeko, eta laburbilduz esan dezakegu komunitate personalismoak gizakia erdiko espazio batean kokatzen duela sujetu sozial gisa, kolektibismo sozialistaren eta liberalismo individualistaren aurka. Irujok intelektual hauek berarengan izandako eragin handia onartzeaz gain, berarentzat kristautasun frantsesaren garuna eta espiritua mundu katolikoan nagusitzen da eta estimu handiz proiektatzen da katolizismo erromatarraren mugetatik kanpo. Mila esker. Bueno, egitaragoan dagoen bezala kafetxo bat hartzen dugu, eta eskerrak bioi, denbora zibilizeleatelako, kritikoak, hortxe, puntuan. Venga, kafetxo bat. Bueno, bigarren zatiari emango digu hasiera. Orain hasiko da Xabier Andonegi, eta gero Andonik amaituko du, egingo du bere ekitaldia. Amaitzen dutenean, 4 ponenteak gehi Patxi urreratuko dira mahaira, eta debate bat egingo dugu. Jendearen galderak, entzuleon galderak, eta Patxik luzatuko dituenak, ia animatzen den apurtxu bat, eta ez bakarrik ponentien hitzaldiak entzun, ez da ze, etorri gari non ekarpenape, intzesgarrezak izan daitek ez eta horrepe luzatu. Niriak esan ditut, zeu izan. Kaixo, lehenengo eskarrak eman nahi dizkiot, bai Horreki Fundazioari eta bai Sabino Arana Fundazioari, Carlos Santamariari buruzko hitzalditxo hau emateko aukera emateagatik. Nik esan behar dut ez naizela zehazki aditua Carlos Santamariaren pertsonan edo bere pentsamenduan. Baina, Carlos Santamariak 10 seme-alaba izan zituen eta hietatik jaio ziren 27 biloba eta ni naiz hoietako bat. Eta hoietako bat izen aldetik beti izan dut interesa haren jardunean eta haren pentsamenduan. Ordura horre etortzeko esan zidatenean, zalantza bat izan nuen zer egin Carlos Santamariari buruz zer esan. Errexena zen aipatzea hark bere ibilbidean zehar izan zituen ekintzak eta bar. Askotan aipatu izan da, Carlos Santamaria dago ikastolen sorreraren mamian, beste askorekin batera, Euskal Herriko Unibertsitatearen mamian, beste askorekin batera, eta beste hainbat ekimenetan Euskal Herri mailan eta baita nazioarte mailan, Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián bezala.
bai? Baina nik nahiago izan dut, horiek aski ezaguna direnez, edo behintzat horiek aipatu izan direnez, nahiago izan dut Carlos Santamariaren pentsamenduan zentratu, eta hemen Carlos Santamariaren pentsamenduari buruz hitz egin. Bai? Aipatu da aurreko hitzaldian, Irujoren hitzaldian, Munier eta Maritain eta pertsonalismoa aipatu dira, maiz eta oso modu zuzenean. Carlos Santamaria da pertsonalista bat. Carlos Santamaria da batez ere Maritainen jarraitzaile bat. Bai? Pertsonalismoan esan behar da, ideia nagusia da pertsona. Pertsona da burujabea, pertsona da dena. Munieren esanetan, pertsona gailur bat da nondik abiatzen diren bide guztiak. Hori da pertsonalismoaren oinarrizko ideia. Hortik aurrera, nik beste bi ideia ekarri nahi ditut. Bat, eta lehen ere aipatu da, individua eta pertsona. Individua eta pertsona bereizi egiten ditu pertsonalismoak. Eta Carlos Santamariak ere bai. Behar bada individua eta pertsona esaten balin badugu, ez dugu gauza ondo esaten, baina haien nolakotasunak hartzen baditugu. Eta esaten badugu individuotik individualtasuna eta pertsonalitatea, hau da, individualitatea eta pertsonalitatea, horiek hobeto bereiziko ditugu. Oso garbi ikusiko dugu individualitate kontzeptu positibo bezala, ez individualismoa. Individualitatea kontzeptu positibo bezala eta bestea pertsonalitatea. Pertsona esan dut, gailur bada nondik abiatzen baitira munduko bide guztiak. Hori da Munierrek esaten duena. Eta Maritainek bereizten ditu ontasun personala eta ontasun komuna. Bien personal eta bien komun, gaztelaniaz. Bai? Eta horiek bereizteko ezartzen ditu bien arteko oreka bat. Ontasun pertsona da pertsonaren gailur bat dena, eta gero komunitatean individuo bezala ontasun komuna bilatzen da. Hortik, nik hitzaldi honi deitu diot pertsonalismoa eta ideologiak. Nahi dut, testu zati batekin hasiko naiz. Testu hau, Carlos Santamariaren artikuloa da, 1982 horrela, hau izan da UCD bertan bera erori da, bai? Ez esan behar du Carlos Santamariaren pentsamendu ez dagoela jasota liburu batean, baizik eta artikulu askotan. Orduan, artikulu horietan irakurri behar da eta hortik atera behar da pentsamendu hori. Eta artikulu horiek dira gaurkotasuneko artikuluak. Batez ere Diario Vascon Aspektos zen zutabe bat zeukana, oso ezaguna zena, eta oso irakurria zena bere garaian. 1982ko testu bat hau. Zer gertatu da? UCD bertan bera erori da, eta sortu dira alderdi txiki batzuk, liberal batzuk. Alderdi txiki horretako bati galdetu diote. Zein da zure alderdiaren ideologia? Eta erantzun du. Ez dakit izango zen Garrigues edo Oskar Alzaga edo garai hartako politikaria. Eta erantzun du. Nire alderdiaren ideologia da pertsonalismoa. Hori entzun du Carlos Santamariak eta idazten du. Ciertamente las ideologías son necesarias bajo muchos puntos de vista, porque el hombre no es un ser aislado, sino en gran parte un producto de medio social y humano que nace y vive. Pero cuando las ideologías se convierten en sistemas independientes de voluntades y de inteligencias de los individuos, como pasa muchas veces en política, entra en flagrante contradicción con la inspiración personalista. El personalismo se opone a aquella captación, sea cual sea el contenido de la ideología que se imponga. Ni siquiera las mayores verdades deben ser impuestas a los hombres por medio de la coacción ideológica. Resulta así la afirmación de Jean Lacroix, de la que el personalismo es, en su ausencia, una antiideología. Bai? Beraz, pertsonalismoa, Carlos Santamariaren esanetan, Lacroixaren esanetan, eta Carlos Santamaria bere egiten du, antiideologia bat da. Eta antiideologia bat da, zer eta ideologientzako traba bat da. Pertsona aldarrikatzea, esaten dugunean pertsona aldarrikatzen dugunean, esaten dugu, edo zein ideologiko pertsonak egongo da ados horrekin. Eta bai, pertsona oso garrantzitsua da. Baina gero hori gauzatu behar da. Nire lagun bat, bazijoan behin Donostian, Donostiako partezarritik Uztail bukaeran, eta momentu horretan zen jasaldia. Ez dakizu nontzat, jasaldia egiten da Donostiako Trinitate plazan. Eta han zegoen, abuzturan 31ko kalean, sarreran, ilara bat zegoen, jendea sartzeko. Atea zegoen eta ilara bat zegoen. Eta bat zegoen beste ate bat. Eta beste ate hori zen, elbarrientzako edo ezinduentzako sar zitezen,
Trinitate plaza ezagutzen ez baduzue, leku desorosoa da, eta haiek sartu zitezen eta hartu zizaten lekua besteak baino lehenago. Eta ara nun ikusten duen, ilara horretan, pertsona bat bi makuilurekin. Ez ate horretatik sartzen, baizik eta jende guztiaren atetik sartzen. Eta pentsatzen du, hori da, erabaki etiko bat. Bai? Pertsona horrek erabaki du, naiz eta beste horretatik sartzeko eskubidea izan, erabaki du beste jende guztiaren atetik sartzea. Eta irudi hori hartzen dugu, eta erabaki ate etikotik sartzen da, naiz eta beste atea bere ondo ikusiagun gizartean. Beste ate horri dituko digu ate morala. Bai? Zergatik gizartearen moralak ontzat ematen duen ate bat delako. Bai? Alegia, erabaki etiko bat dago eta gero moral bat dago. Moral bat da gizarteak ontzat ematen duen gauza bat. Eta etika da pertsona bakoitzak bere erabaki etikoan, bere burujabetzan hartzen duen erabaki bat. Eta pertsona horrek hartu du erabaki bat. Nire beste lagun bat joan zen behin musikaria zen. Folk talde batean jotzen zuen. Uste dut Orbela zela taldea. Orain dela urte asko. Eta Orbela talde hori joan zen Alemaniara. Baina ekialdeko Alemaniara. DDR-era gira bat egitera. Bira bat eta jotzera. Bai? Orduan, ara joan dira, iriziri dabiltza, kontzertua jotzen, eta noski hoteletan hartzen dute ostatu. Eta hotel batean, gozaltzera jisten da. Eta gozaltzera jisten denean, jartzen diote hor kafe bat, eta gaieta batzuk, edo lokesea, gozaltzeko. Eta nire lagunak esaten du, bueno, kafea hartuko dute horrela, baina ez daukat gozerik. Ez dut hartuko hemen jarri daten opila hau. Eta etortzen zaio zerbitzaria. RDako emakumezko bat zerbitzaria. Eta esaten dio, opila hau jarri dizugu jateko. Eta beste, bai, notik ez daukat gogorik opila hori jateko. Eta besteak, jarri dizugu, bai? Eta halako baten, eta ikusten nahi nola kontatzen zuen, zerbitzari horrek hartzen du opila, eta saiatzen da ahotik sartzen besteari. Bai? Ekarretzagun zerbitzari hori, jazaldiko atera, bai? Zer egingo luke zerbitzari horrek? Zerbitzari horrek hartuko luke makuludun elbarri hori, eta behartuko luke horretarako jarrita dagoen atetik sartzera. Bai? Beraz, ikusten da, karo, ari gara hitz egiten RDA, DDR, bai? Alegia, Berlingo horma erori aurreko Alemaniaz ari gara, bai? Estadu marxista bat edo horrela, bai? Carlos Santamariak asko aztertu zuen marxismoa, asko irakurri zuen, eta esaten du gauza bat marxismoari buruz, esaten du, bada moral marxista bat, naiz eta beraientzako hori moral marxista eskandalizazio bat izan. Bada moral marxista bat, eta moral marxista da, esaten du, lo que es eficaz es moral. Hori da, esaten duena, moral marxistari buruz. Eta hori, emakume horrek hartuko luke, eta eramango luke, elbarri hori, behartuko luke, estadoak beretzat prestatu duen ate horretatik sartzera. Pertsonak bere erabaki etikorik ez daukalako. Eta hori da gertatu zena 20. mendean estadu komunista guztietan. Eta RDAn bereziki. Baina, bueno, tor gaitezen ona, oin dela 1000 bete, greba bat, greba orokor bat hemen, Euskal Herrian. Agile batzuk erabaki dute greba egitea, beste batzuk ez dute grebarik egin nahi. Beraien erabaki etikoan, esaten duten, ni ez nago oso konforme, helburu horiekin edo dena delakoa eta ez dut grebarik egin nahi. Eta etorri zaizkie greba egitera behartzera beste batzuk, pikete batzuk. Eta pikete horiek esan diote greba egin nahi ez duenari. Greba dago, greba egin behar duzu. Eta ez nik erabaki dut ez. Eta piketeak greba egin duzu. Eta azkenean, piketeak behartzen du, pertsonaiek behartzen ditu greba egitera. Ez dago alderik, Alemaniako zerbitzariaren artean eta pikete horien artean. Oraindik irauten dute horrelako joerek. Bai? Klaro, esango du, pikete horrek esango du, baina ezin dira Picassua konparatu. Batean ari da, persona erabat bortxatzen eta bestean bere onerako zerbait ari geragu sustatzen. Eta nahi dugu bere onerako dena, eta ez dugu nahi pertsonak, gure ideologiak, gure helburua legitimoa da, eta nola gure helburua legitimoa den, pertsona horrek babestu behar du gure helburua.
Eta hori da ideologia, zer ideologiaren sinonimoa da helburua. Ideologiak dira helburuak. Eta horrela, helburuak, ideologiak, eta Carlos Santamaria esan duen bezala, ideologiak se convierten en sistemas independientes de las voluntades, esaten du. Bai? Ideologiak inposatu egiten dira besteei. Claro, nola inposatzen dira besteari aurkitzen zaio akatzen bat, bai? Edo koldarra da, eta ez du egin nahi grebarik, edo azken aldian foboa da, zerbaiten foboa da, bai? Azken aldian euskara hizkuntz politikarekin, hizkuntz politika horretan pixka bat aldentzen denari euskara fobo etiketa jartzen zaio automatikoki, bai? Baki zertaz egin ezen, ni euskara itzultzailean naizelako, eta aldundian lan egiten dutelako euskarako zuzendaritzen. Fobia bat jartzen zaio besteari, eta horrela saiatzen zera zure ideologia jartzen. Liberalak. Liberala zentzu muturreko batean. Uste dut, inork ados egongo zeratela duen, esaten baldin badut, Donald Trump dela pertsona amoral bat, bai? Moralik ez daukana. Zer egingo luke, jazaldiaren atean, Donald Trumpek, kendu elbarrientzako atea. Sardadila jende guztia ate beretik, alduen moduan, eta azkarrena dena sardadila lehenengo eta bar, bai? Ukatu egiten du, liberalismoak, ukatu egiten du gizartearen morala. Ez du ezagutzen. Horregatik Estatu Batuetan ez dago gizarte segurantzarik eta ez dago ezer. Bai? Orduan hartu ditugu eta deskalifikatu ditugu nolabait, ez da, marxistak eta liberalak. Eta garrantzizigu bi korronte nagusi Europan izan direnak. Eta liratzeke demokrata kristauak eta sozialdemokratak. Hemen meritua norena den edo norena ez den ez da erresa esaten. Baina nik esango nuke demokrata kristauak eta demokrazia eta soziokristauek gauza asko partekatzen dituztela. Eta bat da, uste dut, nolabaiteko errespetua pertsonarengan. Bestek egiten ez dutena. Bai? Esan behar dut, Carlos Santamarentzako demokrazia kristaua dela deitzen du mal necesario. Bai? Esaten du, los orígenes de la democracia cristiana hay que ir a buscarlas a la época en la que el anticlericalismo político empezó a funcionar como un componente básico de la izquierda. La Iglesia se vio obligada a defenderse en muchos países en la medida de las medidas adoptadas contra ella, y que iban desde la prohibición de la enseñanza religiosa hasta la disolución de las congregaciones y la incautación de los bienes eclesiásticos. Surgieron entonces partidos de inspiración cristiana, que llevaron la denominación de católicos y después de socialcristianos o demócrata cristianos. Bai? Esaten du horrela justifikatzen du, baina ez dago alde kristautasuna politikan mailan jartzea. Bere ustez gauza goragoko bat da. Bai? Kristautasuna. Nahiz da, beretzako kristautasuna dena. Ados? Beste artikulu bat, baita ere 1982koa, eta da Felipe González iritsi da gobernura, sozialistak iritsi dira gobernura. Eta orduan idazten du Carlos Santamariak. Hay una idea maritaniana que debemos recordar aquí. Un gobierno socialista que consiga implantar un sistema fiscal menos perjudicial para los débiles, suprimir ciertos fraudes administrativos, acabar con las prebendas de las familias oligárquicas, evitar los abusos policiales o poner remedio efectivo a la indefensión del detenido, actuará en favor de la justicia. Y si esta justicia socialista, al ser verdadera justicia, no será distinta de la justicia que emana del Evangelio, de la justicia cristiana. Eta esaten du. Y lo mismo que decimos de la justicia, tenemos que decirlo de otras muchas ideas y virtudes que han brotado del mensaje cristiano, aunque la mayor parte de la gente no tenga conciencia de ello. Las ideas de libertad, de igualdad fundamental entre los hombres, de fraternidad, solidaridad y comunidad humanas, de respeto por la persona y de la dignidad del pobre, de inviolabilidad de la conciencia, de derechos del hombre y tantas otras, son ideas absolutamente cristianas porque en su origen solo aparecen en el Evangelio. Son esas ideas que se han vuelto locas, de las que hablaban Chesterton y Maritain, y que paradójicamente han ido a fructiferar tantas veces fuera del campo nominalmente cristiano. Ideia hauek guztiak Carlos Santamariarentzako evangelioa daude eta evangelioa soilik daude, eta gero hartzen dituzte besteek. Bai? Europaren eraikuntzara hasten badugu bigarren gerraren mundu ondoren, Europan
pertsonalismoak eragin handia izan zuen eta pertsonaren balioa gaur egun ulertzen dugun bezala, ideia horiei zor zaie. Pertsonalismoen ideia eta pertsonalistak dira kristauak, bereziki kristauak. Baina, klaro, hartzen badugu historia, ez dakigu oso ondo zeinen meritua den gaur egun konstituzioetan la persona tiene derecho a, toda persona tiene derecho a esaldia azten diren guztiak, horiek dira lorpen, pertsonalisten lorpenak, bai? Baina, klaro, 1948an esate baterako erresuma batuan laboristek irabazten dituzte hauteskundeak. Eta haiek egiten dituzte erreforma asko, erreforma oso garrantzitsuak, gaur egun arte irauten dutenak. Nazionalizatzen dituzte esate baterako osasuna eta beste arlo batzuk, ekonomia ere bai. Baina, bestalde Frantzian, sozialistak ez dira iristen, 1978 arte, Mitterrandekin. Bitartean, sozialistak ez dira ibili eta bertan ere, Europaren zati horretan ere lortu dira. Egin dira lorpen, pertsonalismoak aldarrikatzen zituen lorpen horiek guztiak. Orduan ez dakit oso ondo meritua norena den, bai? Baina Carlos Santamariak esaten duena da, oinarrian evangelioko ideia daude. Beraz, haiek hartu dituzte gureak eta ez alderantziz, horrelako zerbait. Eta 21. mendera. Noa, 21. mendea. Vale, munduaren ikuspegi batzuk daude. Sailkapen txiki bat egingo du munduen ikuspegiaren inguruan. Eta lehenengo ikuspegia izango da, hor harri bat dago ez da, eta galdetzen dugu, zer da hori, eta erantzuna da. Hori harri bat da, eta besterik ez. Ikuspuntu hori deituko diogu ikuspuntu naturala. Alegia, ikusten dena da. Pentsatzen dut, historia aurrean, edo prehistorian edo, nagusi eta bakarra izango zela ikuspuntu hori. Jendeak ez duela galdera gehiago egingo. Zer da hori, hori harri bat da. Baina gero sortzen da beste ikuspuntu bat, hori desagertu gabe sortzen da beste bat. Eta galdera da, zer da hori, hori harri bat da. Eta erantzuna da. Eta zergatik da hori harri bat, jainkoak hala erabaki duelako da erantzuna. Eta honi deituko dugu ikuspegi erlijiosoa. Bertute bat dauka, perfektoa da, dana erantzuten du. Gauza guztiak erantzuten ditu. Hirugarren ikuspuntu bat. Zer da hori, hori harri bat da. Eta zergatik da hori harri bat, bueno, izan zen Big Bang bat, eta gero sortu ziren ez daki zer, eta bar, eta azkenean haizearen eraginez, eta hor daukazu harria. Eta esplikazio horri, eta munduaren ikuspegi horri dituko dugu ikuspegi zientifikoa. Bai? Ikuspegi zientifikoak akats bat dauka, ez du dena azaltzen. Ez da gauza azaltzeko, esate bateko hariman ondik doan eta hariman hora doan. Hori azaltzeko ez da gauza. Baina, gizakiaren garapen ikaragarri bat ekarri du, gizakiak egin ditu, imagina ezin zitezkeen gauzak egin ditu. Ikuspegi horri esker, zientifikoari esker. Eta gehituko du laugarren ikuspuntu bat. Laugarren ikuspuntu hau berria da, eta da. Zer da hori, eta erantzuna da. Ematen du harri bat dela. Baina ez gehiago. Nundi dator? Bueno, 21. mendea, nik irailaren 11 ikusi nuenean telebistan, momentu horretan, bat hemendik eta bestea pensatu nuen, hemen hasten da 21. mendea. Egun horretan bertan, pensamendu hori izan nuen, hemen hasten da 21. mendea. Orain ja ez dut hori pensatzen. Orain pensatzen dut 21. mendea hasi dela 2023an. Zehazki 2023an. Zergatik, laugarren ikuspuntu hau. Zer da hori, ematen du harri bat dela deituko diot ikuspegi virtuala. Ikuspegi virtuala. Nundi dator hori? Virtuala da hitz bat zientzia fikzioak sartu duena. Eta zergatik ematen du harri bat dela, Blade Runner pelikula ezagutuko duzu denok, ez da? Pelikula horretan planteatzen da gauza bat, eta da, gizakiak daude eta androideak daude. Androideak dira replikanteak deitzen dituzte pelikulan. Eta zein da problema? Ezin direla bereizi. Ezin dira bereizi gizakiak eta androideak. Egiten dute proba bat begineniari begira, baina oso konplexoa da. Ezin dira bereizi. Desagertu da, benetan hori da erantzuteko gaitasuna. Ematen dura bakarrikoaz. Bai? Eta ematen dura goaz. Bai? Orduan, Blade Runner horrek ekartzen digu irudi hori. Eta gaur egun, egoera horretan iritsi gara, noiz 2023an, noiz adimen artifiziala gure gailuetara iritsi zenean. Jada, ez dakigu,
Karo, zuek imaginatu behar duzue, zientzia fikzioak irudikatzen duen lehenengo robota edo horrela, pentsatzen du, hasiera batean pentsatzen du, erresagoa dela gizakiaren gorpuzkera eta imitatzea, ez da? Eta orduan, robotak dira gauzak horrela mugitzen direnak eta ergelak. Bai? Ez du pentsatzen giza adimena imitatu daitekenik. Baina gero denborarekin kontrakoa gertatu da. Oraindik ez dugu lortu robotak gizakiaren mugimendu guztiak dituena. Baina adimena bai, adimena imitatu dugu. Bai, adimen artifizialarekin. Ez da gure adimena, baina adimen artifiziala da. Bai? Esan nahi dut. Gaur egun, adimen artifiziala guk erabiltzen dugu, nik erabiltzen dut itzultzeko, itzultzailean naizen aldetik, eta gero bilaketak egiteko eta horrela. Bai? Eta jende gehienak ala erabiltzen du. Bueno, azterketetan trampeatzeko ere bai, eta bai. Baina, ardezagun justizia. Bai? Sartuko diogu adimen artifizialari Espainiako legislazio guztia. Sartuta dago. Sartuko diogu adimen artifizialari Espainiako jurisprudentzia guztia. Sartuta dago. Sartuko diogu adimen artifizialari zera guztia, dotrina guztia. Eta sartuta dago. Eta orain, epaitu egingo dugu. Hartzen dugu persona hori esplikatzen dugu adimen artifiziale hau eta hau egin du, eta adimen artifizialak aztertzen du eta esaten dugu. 5 urteko zigor kartzela. Bai? Hori, sekulako mehatxua da pertsonalista baten ikuspuntutik pertsonarentzako. Ez bakarrik epailea ordeztu duelako makinak. Batez ere, epaituaren ikuspuntutik. Bai? Epaituak pertsona izateari uzten dio, despersonalizazio izugarri badago hori gertatzen denean. Bai? Nik uste dut Carlos Santamaria gaur egun gure artean egongo balitz, Carlos Santamaria gazte bat, gai horrekin egongo litzatekela oso kezkatuta eta gai horretan jarriko lukela arreta berezia. Zer eta adimen artifiziala da, mundua aldatuko duen invento bat. Bai? Munduan, invento importante batzuk egongo dira, gurpila eta ez dakizet, eta adimen artifiziala hor sartzen da. Bai? Behar bada 5 urte barru esango dut beste bat kontrakoa, baina oraintxe hori pensatzen da. Carlos Santamariak hau idazten du 80ko hamarkadan. Los descubrimientos científicos y técnicos no han obedecido casi nunca a los planes o designios previos dirigidos al bien de la especie humana. La verdad es que en la mayor parte de los casos, los inventores se han desentendido de las consecuencias, buenas o malas, que a sus descubrimientos pudieran tener para el futuro de la humanidad. Se han dejado conducir por la curiosidad científica, por el deseo de saber o por el afán creador, sin preocuparse de la utilización que otros hombres pudieran hacer ulteriormente de sus intervenciones. Las técnicas no pueden seguir abandonadas a su propio destino, no pueden seguir navegando a la deriva como lo han hecho hasta ahora. Es preciso crear un saber superior, una especie de humanismo tecnológico que sea capaz de conducirlos a objetivos propiamente humanos. Quizá del pueblo vasco y más concretamente la Universidad Vasca pueda ser en un futuro próximo un lugar pedagógico de lo más adecuado para la creación o fundación de este nuevo tipo de saber del que nuestro mundo y nuestro pueblo se hallan tan necesitados. Beraz, Carlos Santamaria orain dela 50 urte ere, ja kezkatuta zegoen teknologiaren etika eta humanismo ezarekin, alegia, asmatzen dugu eta gero ez dugu konsideraziorik hartzen zer egingo dugun horrekin. Noski, bomba nuklearra adibidea garbia da, baina asko da, berak hitz egiten dugu Gutenbergen imprentari buruz ere bai. Izan zituen ondorioak ez direlako ondo kalkulatu. Nik zita honekin amaitzeko asmoa nuen. Baina, klaro, joan den astean, maiatzaren 15ean, zer ikusten dut eta Aita Santuaren lehenengo enziklika. Lehenengoa. Aita Santu, Amerikar honen lehenengo enziklika. Eta, joan den astean, maiatzaren 15ean. Izena du Magnifica Humanitas. Enziklika horrek. Eta hori publikatzen da 7 hizkuntzetan. Arabe eta espainolez ere bai. Portugesez, italianos, polakos ere bai, arabez ere bai, eta espainolez. Eta izenburua du La custodia de la persona humana en el tiempo de la inteligencia artificial. Kasualidadea, bai, el tiempo de la inteligencia artificial. Aita Santuarentzako ere bai, adimen artifiziala da mugarri bat gure historian. Eta bertan, hitz egiten du
giza harremanak deshumanizatzeko arriskua. Oraintxe, lotu daiteke justiziarekin jarri dudan adibidearekin. Bai? Claro, Aita Santuak dira kontzilio Vatikano bigarrenetik aurrera dara daukate mezu personalista bat. Baita polakoak ere, baita guretzat konservadore izan ditekenare, horrek lan mardula dauka personalismoari buruz eta bar. Bai? Esan behar da, Carlos Santamaria nazioartean zirkulo batzutan oso ezaguna eta itzala izan zuen, batez ere Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián antolatu zuelako, eta Paz Kristiko idazkari nagusia izan zelako tarte batean. Paz Kristiko idazkari nagusi zela, por cierto, hilero Parisera joaten zen, aukera hori zeukan, bizadoa ematen zioten urtero Parisera joateko, eta han biltzen zen Eusko Jaurlaritzarekin, Jose Antonio Agirrerekin eta barrekin, biltzen zen joaten zen bakoitzean. Orduan, hau, aria juntzait. Bai, Carlos Santamaria da, ezaguna zirkulo batzuetan, eta itzala handikoa, Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián engatik. Eta Conversaciones Católicas de San Sebastián horretan, ekartzen ziren intelektual kristau oso importanteak, eta horiek hitz egiten zuten Elizaren etorkizunari buruz. Maritain, gonbidatu zuten, baina azkenean ez zuen etorri nahi izan. Maritain zen, Arangurenek esaten duela, la bestia negra del frankismo. Eta ez zuen etorri nahi izan, eta bizadoa eman zioten berehala etortzeko. Eta hortikan, Conversaciones Católicas Internacionales de Sebastián bertan hitz egin ziren gauza horietikan sortzen da, besteak beste, Konzilio Vatikano bigarrena. Hor debatitzen diren ideiak ekartzen dira Konzilio Vatikano bigarrena. Ez bakarrik meza emateko moduan eta bar, baizik eta esaten da, askatasun, pertsonaren askatasun erlijiosoa hartzen da aintzat eta bar. Eta hori danak dira, eztabaidatu direnak Conversaciones Católicas Internacionales de San Sebastián horretan. Bai, Carlos Santamariak esaten du, behin Konzilio Vatikano bigarrena sortzen denean, ya no podemos ser herejes. Esaten du, beraiek esandakoak eta horrela gauzatu direlako. Beraz, Aita Santu honek, Estatu Batuar honek, adimen artifizialari buruz hitz egiteak esan nahi dit, aditzera ematen dit, Carlos Santamaria bezalako pentsalari bat gaur egun ere, horrelako eztabaidetan ibiliko litzatekeela. Hoi da dena, mi esker. Bueno, egun on guztiei. Arizmendiarrieta. Bueno, ni saiatuko naiz Arizmendiarrietari buruzko oinarrizko ideia batzuk zuekin konpartitzen, baina ea lortzen dudan, saiatuko naizena da aurreko hiruekin elkarrizketan ipintzen. Ez dakit lortuko dudan, Iruditzen zaidalako ari komun batzuk badaudela, eta agian laugarren eta azken islaria izan da, garrantzitsua dela jabetzea ez bakoitzak ze ekarpen egiten duen, bezik agian badagoela pentsamendu mailan matriz komun bat. Eta oso probablea da, gaur orain aurkezpenan erabiliko ditudan hitz eta kontzeptu asko dagoeneko agertu izana. Norbaitek berariaz Arizmendiarrietari buruz, eta Arizmendiarrieta eta pertsonalismoari buruz interesik baldin badauka, idatzita dauzkat. 22-24 horri, edo banatu direnak, edo banatuko direnak. Eta gazteleraz dago idatzita. Hori esan da, lasaiago geratzen naiz, egingo dudan aurkezpenaren helburua esan bezala estelako Arizmendiarrieta eta bere pentsamendua laburbiltzea, baina bai jabetzea pentsamendu mailan egiak esan behar ditugula. Hemen ipintzen du, eta ondo dago jarrita, euskal humanistak. Hala da. Horren inguruan hiru ñabardura. Badaude pentsaera batzuk, ideologia batzuk, ez direnak humanistak. Era berean badaude pentsakera batzuk,
humanistak direnak, baina ez kristauak. Badago kristautasun bat ez dena derrigorrean humanista. Eta hauek, Agirre, Irujo, Santa Maria eta Arizmendiarrieta non kokatzen ditugu. Humanismoan bai, euskal humanismoan ere bai, tradizio kristaukoan eta bereziki pertsonalistan. Ñabardura horiek garrantzitsuak dira. Besteak beste, Maritainek berak ere esplizituki esaten duelako desberdindu behar dugu humanismo integrala eta humanismo sekularra. Humanismo integrala, utzi da horrela esaten, teozentrikoa da. Fedea du jainkoan, transzendentzian. Hori gabe ezin ditugu hauek ulertu. Eta era berean badago transzendentzian eta sinisten ez duen humanismo bat. Ñabardura horiek oso garrantzitsuak dira gure gaurko pentsalariak eta horiek egindako lanak ulertzeko. Beraz, euskal tradizioko humanismoa sari garenean garrantzitsua da ñabardura horiek ondo gaineratzea. Badagoelako kristaua ez den edo pertsonalista ez den euskal humanismo bat. Baita 50-60 hamarkadan gurean. Ñabardura txiki bat ematen du, baina garrantzitsua da. Saiatuko naiz hori esplikatzen. Esan bezala, Arizmendiarrietari buruz hitz egingo dut, baina ea gai naizen lau pentsalarien zoru komun bat ere ipintzen. Horretarako, lehenik eta behin euskal humanismoari buruzko ñabardura bat, gero, ezinbestean aurreko 3 hizlariek aipatu duten individuo pertsona desberdintasuna, uste dut hori dela ideia klabea. Gero 3. Neurri batean agertu da, baina galdera nahi bada politikoago bat, pertsonalismo kristautik nola ulertu eta antolatzen da gizarte bizitza. Galdera praktiko edo politikoago bat da. Eta gero 4. denbora baldin badago, aurreko 3 aipatu dute liberalismoa, sozialismoa, pertsonalismoa, debate hori. Besteak beste, oker askotan esan izan delako liberalismoa dago polo batean, sozialismoa dago bestean. Eta pertsonalismoa erdian kokatzen da, hori gezurra da. Pertsonalismoa ez da erdian kokatzen. Pertsonalismoak traszenditu egiten du polo hori. Konzepzio antropologiko desberdin bat daukalako. Transzendentzian oinarritzen dena. Labur. Saiatuko naiz, pentsamenduaz hitz egin behar dut, ahaleginduko naiz euren pentsamenduaz ahalik eta zintzuen izaten, baina ea lortzen dudan modu ulergarri xamar batean hitz egiten. Eta edo nola ere esan bezala, eskura daukazue testu luze bat, gazteleraz, gutxi asko, hemen esandakoa sakontzen duen. Beraz, lehenengo puntua. Zerk biltzen ditu Agirre, Irujo, Santa Maria eta Arizmendiarrieta? Pertsonalismoak. Norbait esan dezake, lauak euskal jatorrikoak dira, bai, baina besteengandik bereizten duena pertsonalismoa da. Eta hemen, dagoeneko esan da, bereziki Xabierrek aipatu du, ñabardura importante bat, pertsonalismoa sari garenean, lau hauetaz ari gara tradizio frantseseko pertsonalismoaz. Zergatik da, eta Patxik oso esplikatu du, zergatik da ñabardura hau garrantzitsua? Badagoelako tradizio pertsonalistan ere ia dimensio espiritualean geratzen den tradizio bat. Eta jakina, gure humanisten berezitasun bat dimensio espirituala da. Baina daukate bigarren ñabardura bat, eta da dimensio politiko edo sozialeko pertsonalismo bat dela. Alegia, gure hauen tradizioko pertsonalismoa esango genuke ez da soilik espirituala edo ez da kontemplatiboa.
da ekinera emandako pertsonalismo bat. Hori oso evidentea da Arizmendiarrietaren kasuan. Arizmendiarrietak beti esaten zuen, ni apaisa eta soilik apaisa naiz. Baina horri gaineratzen zion, nire apostolutza soziala, Mondragoneko enpresak transformatzean datza. Tensio hori, hauek bereizten dituena dimensio espirituala da, beste humanismo batekin, marxismoarekin konparatuta, baina era berean, tradizio pertsonalistan ez dira mugatzen dimensio espiritualera, baizik eta soziopolitikora, Eta Arizmendiarrietak hori esplizituki esaten du, tensio hori jabetu, hori geure gainean hartu behar dugula. Beraz, ez naiz gehiago luzatuko, baina hori da lehenengo ideia importante bat. Humanismoaz ari gara, baina tradizio pertsonalistaz. Eta berean tradizio pertsonalistaz ari garenean, ez gara ari dimensio espiritualaz edo kontemplazioaz bakarrik, baizik eta trascendentziaz eta jainkoarekiko fedeaz bai, baina, gero ikusiko dugun bezala, horretxegatik egunerokoan txertatua. Honekin lotuta, eta orain bai Arizmendiarrietari buruzko matiz txiki bat, Arizmendiarrieta beti kooperatibekin lotzen da. Eta hori neurri batean arriskutsua izan daiteke, Arizmendiarrieta kooperatibekin lotuta, Arizmendiarrietaren pentsamendua eta egin asmoa agian ez dugulako behar bezala ulertuko. Ea ondo esplikatzen dudan. Arizmendiarrieta iristen denean 1941 Arrasatera, topatzen duen errealitatea. Eta garai hartan, bazegoen enpresa bat, Arrasateko ekonomiaren erdigunea zena, Unión Cerrajera ditzen zena. Zertan saiatu zen Arizmendiarrieta? Arizmendiarrieta saiatu zen Elizaren doktrina sozialarekin bat eginda, printzipio horietan oinarrituz, zerrajeria transformatzen. Arizmendiarrieta ez da 1941 Arrasatera iristen kooperatiba bat sortzeko helburuarekin. Sortzen da, Elizaren doktrina sozialarekin konprometituta, eta beraz, indarrean dagoen enpresa hori tradizio horretatik transformatzera. Ez zuten lortu. Baina lehenengo ñabardura importantea. Ez dator kooperatibak sortzera. Dator, enpresak gizati hartzera. Garai haietan, eurek bilatzen zutena zen, terminoak dira soldata familiar justua, gizarte kontratua, pertsonari duintasuna aitortzea, eta beraz sinetsita dago, Unión Cerrajeran hori lortu daitekeela. Ez du lortzen, ez gertatzen. Baina beraz ez dator kooperatibak sortzera, ezik eta indarrean dagoen enpresa bat transformatzera. Anekdota hau zergatik da importantea, gero gertatuko dena edo gero gertatuko dena egingo dituen hausnarketa asko ulertzeko ere importantea delako. Joxanek askotan hausnartu eta idatzi du. Arizmendiarrietak zer nahi zituen? Kooperatibak ala kooperatibistak. Arrasatera heltzen denean, esan bezala, enpresa bat transformatu nahi du Elizaren doktrina sozialarekin alineatu dadin. Eta ez du lortzen. Eta gero denborarekin, 56an, ulgor sortzen da, eta esango dugu kooperatiben antolaketa dauka. Eta askotan, 50, 60 urte eta gero horrekin geratzen gara. Arizmendiarrietak kooperatiba bat sortu zuen. Ez, Arizmendiarrietaren helburua kooperatibistak sortzea izan zen. Hori ulgor. 5 hauek, eurak esaten dizute. Gorroñogoitia, Ormaetxea, Larrañaga, Urtubai, Gorroñogoitia, hauek irakurtzen dituzunean eurak testigantza hori ere esaten dizute. Guk lehenik eta behin jaso duguna da Arizmendiarrietaren irakaskuntza. Enseñanza sozial. Eta horrekin alineatuta gorpuztu da hemen kooperatiba. Beste forma bat hartzen zaken? Agian bai, ez dakigu. Baina edonola ere, 50ean, 60ean, 70ean zehar, Arizmendiarrietak gehien azpimarratzen duen ideia hori da.
Kooperatibak bai, baina guk kooperatibistak behar ditugu. Orduan, euskal humanismoa eta pertsonalismo kristaua, esan bezala ez da kontemplatiboa, baizik eta errealitate bat transformatu nahi duena. Nik uste dut egin, hobeto esplikatu nezake, baina egin dudan ñabardura garrantzitsua da, bestela, 50-60 urte barru, Arizmendiarrieta kooperatibekin lortzen dugu. Hala behar du, nire kooperatibista naiz. Baina, ark bilatzen zuena kooperatibismoa zen. Gero ikusiko dugun bezala, pertsonaren konzepzio batean oinarrituta. Edo gaur egun, hori mundu guztia da Agirreren aldekoa. Agirre zaleak ez dakit, baina Agirreren aldekoak bai. Baina egiatan ulertzen dugu Agirreren pentsamendua zein den. Agirreren bertutea zein da? 36an gobernu amplio bat sortu izana? Edo Agirreren berezitasuna da pentsamendu bat edukitzea besteak beste hori ekarri zuena. Askotan geratzen gara azalekoarekin. Kooperatibak sortu dira, 36an gobernu amplio bat sortu zen, bai. Eta zer dago hori herribideratzeko transfondoan? Pentsamendu mota bat. Bueno, orduan, humanismoa, euskal humanismoa, tradizio pertsonalistakoa, eta hauen kasuan, frantsesa. Bueno, sarrera hau egin nahi nuen, batzutan bestela azalekoarekin geratzen garelako, ezta? Ez gaitezen azalekoarekin geratu, zer dago honen guztiaren transfondoan, eta hau da bigarren puntua, dagoeneko aurreko hiruek aipatu dutena, eta da individua eta pertsona desberdintzea. Honek esplikazio filosofiko bat dauka. Orduan, saiatuko naiz plano filosofikoan hitz egiten, baina ea ahalik eta modurik ulerterra zenean esplikatzen dudan zer den individua eta zer den pertsona. Individuak denak gara, eta bat Bilboko kaleetan oinez doanean bat gehiagorekin gurutzatzen da. Agirrek esaten zuen, arbol bat gehiago basoan. Eta individu horiek dauka dimensio material bat, biologiko bat, fisiko bat, instintoak dauzka, impulsoak dauzka, baina hori eta soilik hori da. Eta soilik hori den heinean, Xabierrek esan duen bezala, bere inguruan helburu batzuk baldin badaude, individu hori helburu horien menpeko jarriko da. Edo horien menpeko egotera behartuko da. Bat gehiago da. Edo kasurik onenean, individu hori, horixek esango luke, bere eskuko da. Ez da agian esklaboa. Agian kooperatiban egiten du lan, edo eskuko da. Alegia, individu huts izateak ez gaitu derrigorrera ematen Auschwitzera edo boltxebismora. Baina Auschwitz eta boltxebismoa individuaren ondorio dira. Baina, individu huts gisa eskuko izan zaitezke. Bere arrisku eta aukerekin. Claro, pertsonalismoak esaten duena da, ez. Gu individua gara. Baina, hemen dator transzendentzia eta jainkoaren antzekoak egin izana. Gu individuak ez ezik, pertsonak ere bagara. Eta pertsonak beste dimensio bat sartzen du. Da moralarena, etikarena. Individua eta pertsona bereizten badituzu, hauen tradizioaz ari naiz. Pertsonak aukeran bitarteko huts izateari uzten dio, pertsona zaren heinean jainkoaren neurrira eginda zaude, eta alde horretatik duintasun bat daukazu. Berezkoa zaizuna pertsona zaren aldetik. Ez gara ari individuaz, baizik eta pertsonaz. Pertsonari duintasuna, berez duen duintasuna aitortzen zaio. Hemen, agian orain, ejemplo inozo bat ipiniko dut, baina oso lagungarria dena. Lehen esan dut, gu Bilboko kaleetan paseoan baldin bagoaz, individuekin gurutzatzen gara, bat gehiagorekin. Eta hori errespetatu genezake edo nahieran erabili. Zer gertatzen da neska gazte bat edo mutil gazte bat
norbaitetaz maitemintzen denean. Bapatean bat gehiago izateari uzten dio. Eta bapatean pertsona zerbait misteriotsua, berez balio duena bilakatzen da. Pertsona bat besteaz maitemintzen denean, ez da kalean gurutzatzen dugun bat gehiago. Ez? Misterioren bat dauka, ezta? Horrelako ejemploak ipintzen dira esateko, tradizio pertsonalistan, pertsona ari garenean, gainontzekoak ez dira bat maitemina, bezik. Guztiak dira. Lagunurkoa maitatu, ideia horretan datza. Individuo izatetik pertsona izatera transitatzen dugunean, pertsona konkretu berezi hori ez da zuk maite duzun hori bakarrik, ezik eta tradizio kristauan pertsona oro da. Pertsona orok du berezko duintasuna, pertsona orok du misterioren bat, pertsona orok du berez balio duen zerbait, izatez. Etu lertzen den. Individuo pertsona bereizketa hori. Abstraktoa da, baina ez gara esaten ari bat gehiago da, basoan. Esaten ari gara berez du duintasun bat. Hau, Maritainek esplikatzen du jakina asko hobeto, baina individuo pertsona bereizketa, ezta? Baina nik hemen ñabardura bat gehiago gaineratu nahiko nuke. Arizmendiarrietak gehien errepikatzen dituen ideien artean dago madurazioa, heldutzea, pertsona promozionatzea, gizartean kontribuitzea. Honek zer esan nahi du? Pertsonak esan dugun bezala berez du pertsona den heinean kontzientzia, berea dena. Baina hori landu eta garatu gabe dago. Edo era askotara garatu daiteke. Hauek egiten duten ekarpena ez da soilik individuo pertsona bereizketa, baizik eta esatea pertsonak berezko duen kontzientzia hori landu egin behar du. Eta aldela, landu behar da balio batzuen inguruan. Pako Garmendiak esaten zuen, pertsonak bere buruaren jabe izate horretan, bere buruaren jabe izan, eta bere buruaren jabe egin behar duela. Alegia, pertsonak berezkoa du kontzientzia, baina ez du zertan jabe izan, ez eta ere jabe egin. Orduan, labur beltzeko, individua gauza bat da, pertsona da beste bat. Baina pertsonari berezkoa zaion hori aitortzeak ez du esan nahi madurazio bat duenik. Hori landu egin behar da. Eta lantze horretan hauek balio batzuen inguruan lantzeko proposamen egiten dute. Igual oso abstraktoa da kontatzen nahi naizena, baina gero Arizmendiarrietaren egunerokoan hau etengabe ikusten da. Lehengo adibidera itzuliz, kooperatibak bai, baina kooperatibistak. Eta kooperatibistak ez da behin egiten den gauza bat, bezik eta etengabe egin behar den kontu bat. Formazioa, formazio teknikoa bai, baina berak beti izaten zuen hezkuntza ere bai. Hezkuntzak lotura dauka, kontzientzia hartzearekin, ni bakarra izatearekin, baina bakarra naiz jainkoari lotua nagoen heinean esaten zuen Aita Barandiaranek. Lehen Joxanek edo ez Natxok esan du. Edo ez gara geure baitakoak. Ez gara geure baitakoak, Barandiaranek esaten zuen, jainkoari lotuak gaudelako. Eta jainkoari lotuak egote horretan, horretxegatik gaude lagunurkoari ere lotuak. Hori da gizabidea. Lau pentsalari hauek eta bereziki Arizmendiarrieta ideia horretan oinarritzen dira. Individua da gauza bat, pertsona da bestea. Baina pertsona eta bere kontzientzia etengabe landu behar dira. Promozionatu egin behar da pertsona. Eta era berean, promozionatzen dugun pertsona horrek gizartean kontribuitu behar du. Beraz, Euskal Humanistak tradizio batekoak dira. 2. Individuo pertsona hori bereiztea garrantzitsua da. Hau asko hobeto daukat idatzita, norbaitek gazteleraz irakurri nahi da. 3. puntua.
Norbaitek esan dezake, baina hau oso abstraktoa da. Esan dugun bezala, tradizio frantseseko pertsonalisten ekarpen garrantzitsu bat izan zen, ez soilik pentsamendu mailako ekarpen bat egitea, baizik eta bereziki Maritainen bidez, eta hau gizartean nola antolatzen da, nola gorpuzten da hau gero egunerokoa. Nik hemen hori labur-labur lau ideiatan bereiziko dut. Lehenengo puntua dagoeneko esan dena da eta da pertsona. Pertsona bere baitan da helburu. Pertsona ez da helburu batzuetarako erabil dezakezun bitarteko bat. Pertsona bere baitan da helburu. Eta bere baitan da helburu transzendentziagatik, jainkoagatik eta hari lotuak gaudelako. Hari lotuak gauden heinean relazionalak gara. Ez naiz ni autosuficientea, ez naiz neure baitakoa. Jainkoari nago lotua. Jainkoari lotua egoteak besteekin lotua egotez. Komunidadea, nik hauei askotan komunidade hitza ez diet asko irakurtzen. Baina, gu komunidade gisa ulertzen duguna hortik dator. Jainkoari lotua, beraz, relazionala naiz, jainkoari lotua, bestei lotua, pertsona buru jabea hori da. Bestei lotua dagoena, ez da autosuficientea eta ez da ere indiferentea. Relazionala da. Transzendentziaren ideia horretan, oinarritzen dira lau hauek. Gero norbaitek esan dezak, baina ez dago jainkoan sinetsi behar, nik ez dagi jainkoan sinetsi gabe jarrera relazionalak eduki ditzakegun. Dakidana da lau hauek jainkoan sinisten zutela, eta hortik eratortzen dela euren pentsamendua. Beraz, nola mamitzen da gero egunerokoan? Pertsonari berezkoa zaion duintasuna aitortzea. Berezkoa. Bigarren elementu bat. Neurri baten aurreko hiruek aipatu dute, gazteleraz, cuerpos intermedios. Hau da bigarren printzipio nagusia. Nolabait ere, individua eta nahi bada pertsona dago, eta gero dago estatua. Baina pertsonalistentzat gainuntzeko guztia da benetan inportatu duena. Familia, asoziazioak, elkarteak, enpresak, pertsona askeek sortzen dituzten bitarteko erakunde horiek dira klabea. Eta estatua behar dugu. Baina estatuak ez ditu bitarteko erakunde horiek ordezkatu behar. Egin behar ditu promozionatu. Eta estatua subsidiarioa da. Hau da, besteek egin ezin duten hori egitea dagokio. Ordenak inportatu. Gaur egun askotan esaten dugu, herri elkarteak lortu behar dira, estatua iristen ez den toki horretara, alderantziz. Herri elkarteak eta ez dira sortu behar estatua iristen ez den hori okupatzeko. Alderantziz. Herri elkarte dinamikoak eta behar ditugu, hori gainera Santa Mariako oso ondo esplikatzen du. Estatuaren ardura hori guztia promozionatzea da, eta bigarrenik egin ezin duen edo iristen ez den hori egitea. Beraz, pertsonalistetaz ari gara. Nola gauzatzen dago egunerakoan pertsonaren duintasuna aitortuta. Por cierto, ez da pertsona erdigunean, Arizmendiarritak esaten zuen pertsona erdigunean da pertsona tenpluan balego bezala aitortzea. Ez, pertsona erdigunean ez. Pertsonari zentralidadea aitortu. Diferentea da. Matiza diferentea da. Pertsona helburu esaten dugu guk. Jaurlaritzak ere esaten du. Eta ondo dago. Baina pertsona helburu ez da pertsona zentroan. Haren zerbitzura. Baizik eta pertsonari zentralidadea aitortu. Gaitasunak dituelako gizartean kontribuitzeko. Matiza diferentea da. Orduan, pertsona, bitarteko erakundeak. Gero, hirugarren elementu bat, beste hiruek ni baino hobeto esplikatzen dutena, baina Maritainek aipatzen du kristautasun temporal berria. Hitzez hitz. Eta zer da hau? Hau da. Hauek tradizio kristaukoak ziren, baina lehen norbaitek esan duen bezala erlijio eta politika oso ondo bereizten dira.
obidade bat esango dut, baina uler dadin. Kooperatibak, eta bereziki Arizmendiarrietaren inspirazioko kooperatibak ez ziren instituzio konfesionalak. Nola esplikatzen dago? Bueno, Maritainek oso ondo azaltzen du, eta zu lehen patxi evangelioa aipatzen duzu, eta hor dago klabea. Hauek esaten dute, gu bizi gara eta nahi du jarraitu bizitzen gizarte plural eta sekularretan. Eta sortuko ditugu Arizmendiarrietaren kooperatibetan bezala sinestunak eta ez sinestunak dauden enpresak. Ñabardura batekin. Mezu evangelikoan oinarrituriko balioak herribideratuko ditugu. Hor dago neurri batean ñabardura. Zergatik, euren ustez behintzat, mezu evangelikoan oinarrituriko balioak direlako batzen gaituztenak, edo batu ahal gaituztenak, eta bi, konpartitzen ditugunak edo konpartitu ahal ditugunak. Hori da, oso modu sinplean esan da, Maritainek esaten duena kristautasun temporal berria, ezta? Beraz, ez da aspirazio konfesional bat, eta ez dauka bere horretan erlijio itxiarekin zerikusirik, baizik eta mezu evangelikoarekin gizarte plural eta sekularren aitortzen. Hau nola antolatzen da? Pertsonari duintasuna aitortuta. Kuerpo intermediari horiek aitortu eta promozionatuta. Gizarte plural aitortu eta mezu evangelikoa landu eta zabalduta. Eta gero dago, laugarren printzipio bat, aurreko hiru islariek atera dutena eta da, pertsona kontzienteek erantzunkizunez jokatuz, zer bilatu behar dute? Guztion ona. Hori da, segurazki, laugarren printzipio garrantzitsua. Ez gara ari interes partikularretaz, edo estatuaren interesaz, ari gara guztion onaren bilaketaz. Gero norbaitek esango du, eta zer da guztion ona? Bueno, hori zaila da, baina aspirazio gisa hori dago, ezta? Orduan, individua eta pertsonaren bereizketa hori nola gauzatzen da antolakuntzan? Bueno, gutxienik lau printzipio horietan oinarrituta, ezta? Pertsonan, bitarteko erakundeen aitortzan, familian, asoziazioetan, enpresetan, mezu evangelikoan oinarrituz, eta laugarrenik guztion ona bilatuz. Igual oso abstrakto iruditzen zaizue kontatzen nahi nezena, baina eske transfondo hau daka euren pentsamenduak. Eta gutxi asko honek esplikatzen du egitena saiatu zirena. Ez du nik esaten, Hori, ez horiek Arizmendiarrietaren testuetan dago, baizik eta lehen kooperatibistek eta ere ematen dizuten testigantza horixe da, ezta? Guk irakaskuntza horiek jaso ditugu. Eta horrek eman digu egin dugunarekiko fedea, itxaropena eta zentzua. Hiru hitz horiek ere klabeak dira. Zuk fedea baldin badaukazu, agian ez zara optimista, baina egiten ari zaren hori zentzu bat ematen diozu. Gaur egun ere askotan nahazten dira, optimista da, pesimista da, itxaropena dauka. Eskala diferenteko gauzak dira. Optimismo, pesimismo gauza bat da, eta itxaropena edukitza beste bat. Zuk jainkoan fedea daukasun momentutik, pertsonan eta pertsonaren jardueran sinetsi dezakezu. Modu gradual batean, madurazio prozesu batekin, eta egiten ari zaren horrek zentzua dauka. Gero, buruan daukasun hori lortzera iritsiko gara? Itxaropena. Eta reflexiorako neukan laugarren punto bat, baina atera da. Baina hau esan egin behar da. Liberalismoaz eta sozialismoaz hitz egin da gaur goizean asko, eta pertsonalismoaz. Lehen esan dudana. Gure ustez, pertsonalismoa ez da bi poloen erdian kokatzen. Batzutan esan izan da, pertsonalismoa da hirugarren bidea. Ez, pertsonalismoa ez da hirugarren bidea. Pertsonalismoa pertsonaren beste konzepzio antropologiko batean oinarritzen da. Eta precisamente guztiek eta zer esanik ez Santa Mariak batzuei zein bestei egiten dien kritika da materialismoan eta soilik materialismoan geratu izana. Pertsonaren konzepzio antropologiko opuestoak dira, liberalismoa eta sozialismoa, baina matriz komun bat daukate. Pertsonalismoak hori traszenditu egiten du.
besteak beste trascenditzen du pertsonaren konzepzio antropologiko ezberdin bat daukalako. Aita Barandiaranek esaten zuen gizabidearen bidetik. Ni ez naiz neure baitakoa, ez naiz autosuficientea. Por cierto, fragila eta debila ere ez, Ze bizigara gizarte batean, polo batetik bestera segituan pasatzen garenak. Eta ni naiz subiranoa, zuri eskatzen dizudan gauza bakarra da niri mugarik ez jartze egin nahi dudan horretan, baina batean gero pasatzen gara, ikaragarrizko debilidadera, orain pandemiarekin eta ere modan jarri ziren izen horiek. Eta tradizio kristauean pertsona ez da. Ez soberanoa, ez eta ere, orain esaten den, debil hori. Hauek esaten zuten, pertsonak berez du, ez hon egiteko, Izik eta gizarteari kontribuitzeko gaitasuna. Baita pertsonarik debilenak ere. Eta gaur egun, orain ez zaizkit bi terminoak okurritzen, baina individuo soberanotik pasatzen gara erabateko dependentzia duen diskurtso horretara, Eta gero hortik datoz individuo soberanoa, individuo tutelatua, individuo paternalista, eta askotan geuri egunerokoan gertatzen zaigu. Diskurtso berean ari gara utzidazu nire gorputzarekin egin nahi dudana egiten, hirugarren hori ez da nor niri zer egin behar dudan esateko, eta bapaten pertsona horrek esaten dizu estatu bat behar dut, edo enpoderatu behar naute, hor dago, ikaragarrizko nahasmena daukagu, Hauek ez dute hori planteatzen, Orduan, konzepzio antropologikoarena importantea da. Konzepzio antropologikoarena ez da bakarrik liberalismoa eta sozialismoaren koiuntura horretan, baizik eta baita ere gaur egungo debate askotan. Honetan, agian ezin dugu asko luzatu, baina eta azkenean, Arizmendiarritari buruz hitz egin dut, saiatu naiz gutxi asko lauek komunean edo eduki dezaketena hitz egiten, berriro diote, gero esaten ari garen gauza batzuk konpartitu daitezke edo, ni konpartitzen ditut, baina zuk konpartitu ditzakezu edo ez. Baina gutxienik zintzoa izan behar duzu haien pentsamenduarekin. Eta haien pentsamendu hau da. Eta hain handi batean pentsamendu horrek, eta soilik horrek esplikatzen ditu, euren jokaerak eta sentierak zeintzuk izan ziren. Orduan, bukatzen dut, hasi nahi zen bezala. Daukagu gaur arrisku handia oso arin, Santa Maria intelektual bat zen, baina Agirre eta Arizmendiarritaren kasuan dago ikaragarrizko arriskua. Oso erraz. Erabiltzen ari gara, eta egin beharko genukeen ahalegina da, daukagune tesitura aprobetxatu precisamente esateko, bai, Agirre guretzat referentzia bat da, baina zergatik. Edo, Arizmendiarritak Mondragon transformatu zuen, bai, baina zergatik. Aita Barandiaranekin bukatzeko, hor dago gure tradizioan galdera klabe bat, eta da ni zertarako. Hori da, segura eski, egin behar dugun galdera, ezta? Ni zertarako. Batetik galdera hori egiteari utzi egin diogu, eta bestetik Arizmendiarritak esango luke ni zertarako galdetu behar dugu, eta era berean pertsona maduratu behar dugu, ni zertarako horri gure begiradatik erantzuna eman diezaion. Hoxe zen. Esan bezala, eskerrik asko eta testua badaukazue. Norbaitek interesi baldin badauka, esplikazio baino hobea den testu idatzi bat dago gazteleraz, eta bueno, Joxanek eta eskura daukate, edo konpartitu dute, edo konpartituko zaizue.
Egun on guztioi, eta mahai inguru bat antolatu dugu, gaur goizean zehar hainbat intzaldi interesgarri entzun ditugu, lau pentsalari garrantzitsuren inguruko gogoetak izan dira, eta orain tokatzen da mahai inguru honetan eztabaida edo gai hau jorratzea. Horrekin batera nahiko genukeena da parte hartzaileak ere, hemen zaudetenok ere, galderak egitea, edo zuen komentarioak, edo zuen gogoetak ere egitea. Hain zuzen ere, goizean zehar entzuten aritu zarete, baina gero hemen zaudetenak ere hitz egitea eta zuen gogoetak botatzea ere interesgarria iruditzen zaigulako. Beraz, ondo iruditzen bazaizue, nik egingo dizuedana da, galdera bat botako dut orain, eta gero ja jendeari hitza emango diot. Eta galdera da oso simplea, eta badakit, ez dela erreza hau erantzutea, baina Euskal Humanismo Kristauarekin identifikatutako lau pentsalari aurkeztu dituzue. Esaldi bakar baten bitartez, esaldi bakar baten bitartez hauen pentsamentua laburbilduko zenukete? Josani emango diot hitza. Ez da gauza erresa, baina nik aipatuko nuke Agirrek Euskal Herriari, Euskal jendeari esaten zionean, sinistu, itxaron eta ekin. Andonik ni baino hobeto azaldu du lehen itxaropenaren zentzua, ez da? Itxaropenai buruz, itxaropenaz asko hitz egiten du Agirrek. Ez du inbeste idatzi itxaropena zer ulertu liteken, baina esaldi motz hontan nik uste dut hortxe dagoela gakoa, ez da? Sinisten dunak, itxaron dezake ekiten baldin badu. Jesu lagunen nek badaukat, ez da? Esaldi bat, esaten duna, sinistu dezagun, jangoikoak dana aldula. Eta ekin dezagun, guk dana ahal izango bagenu bezala. Hau da, esperantza, ez da esperantza abstrakto bat, da esperantza ekintzailea. Itxaropena ez da itxoitea, no es una sala de espera. Itxaropen ekintzailea. Horregatik, komentatu dut, hauentzat, resistentzia, oain aipatzen da asko aipatzen antifascismoa eta antifrankismoa. Herrilari, Agirre lehendakariak, luzatu zizkilon mezuetan ez da, behin ere, antifrankismoa eta antifascismoa erabiltzen. Landaburuka esplikatzen zuen zergatik. Gu ez gera antifrankistak, gu gea abertzaleak. Eta Frankon kontra jardun izan gea, tokatu zaigulako. Hori ez da gure identidadea. Gure identidadea abertzaletasuna. Eta resistentzia bakarrik, hauentzat ez zen itxaropengarria. Resistitu, burrukatu, Frankon kontra, hoi bakarrik ez zen esperantzagarria. Esperantzagarria zen, gero, pizkunde garaian, azken, 20. mendeko 3. laurdenean, herri eta gizartia aktibatu izan zanean sortutako egoera hori izan esperantzagarria. Eta hortarako, lehen komentatu da bezala, sinismenak, berak esaten zuen, nik uste dut, nire Bizkaiera kaskarrian esango dut, sinismenak bultzatzen dau itxaropena. Eta itxaropen hori ekintzailea zen. Osea, beraz, esaldi bakarra,
sinistu itxaron eta ekin. Oso ondo, eskerrik asko. Xabier, zu nola pentsamentua esaldi baten bidez? Bueno, nik esango nuke Carlos Santamaria batez ere izan zela ekintzaile bat, esan dut, emprendedore bat. Bueno, beste batzuk, ez dakit, Ibarren batek josteko makinak egiten zituen bezala, honek ekimen intelektualak egiten. Eta horrela esplikatzen da, ez dakit denbora izaten zuen gauza askotarako, baina ikastolen sorreran egotea, Euskal Herriko Unibertsitatearen sorreran egotea, aldi berean irakasle zela, meteorologoa zela Donostiako observatorioan, Pas Christi, lehen kontu duen hori, baita ere Conversaciones Católicas eta Reacciones de San Sebastián delako hori, azkenean nik uste dut Carlos Santamaria izan zela akzioko gizon bat. Pio Barojak esaten du, a mí me hubiese gustado ser un hombre de acción. Horregatik idazten du Kapitan Tximistari buruz eta Zalakainen abentururi buruz. Nik uste du Carlos Santamaria intelektualidadean ekintza akzioko gizon bat izan zela, gauza asko egin zituelako. Eta bere pentsamendua ekintza horietan dago islatuta. Jose Azurmendik esan zuen, Carlos Santamaria euskal zaletu zenean, Euskal Herria jaso zakeen oparirik handiena jaso zuen. Esan zuen Jose Azurmendik. Ze Carlos Santamaria ez da tradizio abertzalekoa. Carlos Santamaria abertzaletu egiten da, 20-25 urterekin, bere, nik uste dut, munduaren ikuspuntu erromantiko, renazentistagatik. Oso ondo, eskerrik asko. Andoni, aritmendiarrietari buruzko esaldi hori? Bueno, esaldia formulatu egin beharko litzake, baina nire ustez. Lehen aipatu dugun transfondo kristau osagaiak izan daitezke pertsonan fedea, pertsonarengan fedea izan. Fedea izate horretan pertsonak berez du kontzientzia. Hori aitortu. Pertsonan fedea izan. Fede izate horretan, lehen aipatu duguna, bere madurazio prozesu hori promozionatu. Modu konpartitu batean egiten dena. Pertsonak berez du kontzientzia, baina hori landu egin behar da. Horrekin lotuta dago, gure herriaren beste ezaugarri importante bat, eta da, ez soilik pertsonan fedea izan eta elkarrekin gauzak egin, baizik eta agititza egokia den, baina akzio graduala. Akzio graduala. Ez dela pasatzen gara SRS egitetik iraultze egitera. Eta gure tradizioan pertsonaren fedeak eta madurazio prozesuak dakarrena da gauzak egitea modu gradual batean. Eta laugarren osagaia izango litzateke, lehen esandakoa, pertsonaren fedean madurazio prozesuaz eta modu gradual batean beti ere guztion ona bilatzen saiatzea. Gutxi asko izan daitezke lau osagai horiek, eta berriro esango dut, neurri handi batean Arizmendiarrieta Union Cerrajeran horretan saiatzen da, eta ez du lortzen. Eta gero sortzen dira kooperatibak. Baina 60 bukaera, 70ean Arizmendiarrieta ari da esaten kooperatibak herribideratu ditugu eta kooperatibistak galtzen ari gara. Sakoneko mezu bat da, ez da? Bueno, hori, gero esaldia formulatu behar da, baina ideiak horiek izango lirake. Ondo, eskerrik asko, Patxi, Irujori buruzko esaldi edo gogoetatxo hori. Nik esan nuke, Irujok ez egin euskeraz, baina bere identitatea horrelaxe definitu zuen. Yo soy cristiano, demokrata y vasco. Eta utzia zuen baitare bere humanismoaren izaera nolakoa zen ikustarazteko, baita ere gogora ekartzera bere anaia Pello Mari preso egon zen Espainian ANV-ko militantea zen, eta Manuel Irujok ze karta idatzi zion bere anaia Pello Mariri kartzelan zegoela. Eta gaina, kartzela, heriotza zigor bat gainean zuela, ez? Eta hau esate zion Manuel Irujok, bere anaiari. Te pido solamente que luches contra la deshumanización. No te dejes arrastrar por esa indiferencia glacial con la que los hombres deshumanizados reciben cualquier noticia.
Horrek nik uste labur biltzen dula bere pentsakera humanista. Oso ondo, eskerrik asko. Bueno, hemen jende pila bat dago, nik jendeari hitza hartzera gonbidatu nahi nio, hitza hartu, galdetu, edo gogoetatxoren bat, edo zerbait, lau pentsalari garrantzitu dauzkagu hemen, bueno, zer iradoki digu gaurko jardunaldiak, edo berei buruzko pentsamentuak, ez dakit. Norbaitek hitza hartu nahi badu, bai. Nork erantzun nahi dio? Bueno, a ber, bere formulazio erlijiosoan ez dakit, nolako etorkizunik izango luken, baina nik ikusten dut ni politiko izan naiz. Bueno, eta indikan nire burua politiko bezala daukat. Eta egon naiz, esango nuke, lehenengo lerroko lubaki batean egon naiz, ezta? Eta iruditzen zait, mezu honek badaukala, posible dula heltzia gizartearen kezka batzukin. Akaso, probarik importanteena izango litzake, Aita Santu berriaren oraingo protagonismoak ematen duna. Gero, esango dizut, Mikel, esango dizut gure lagun zahar batek esaten ziguna, begira, hau da, pasadizo bat. Zapata lantegi batek, zapata asko produzitzen ditu eta bere azoka zabaldu egin nahi du. Eta zapata saltzailea bialtzen dute Afrikara. Eta, bueno, zapata saltzailea, ez dakit, ekimen gutxiko saltzailea izan behartzu nunbait jubilazioaren zai. Ja, pixka bat, nagituta bezala, ezta? Eta joaten da, Afrika erdiko tribu baten gana, eta ikusten du panorama, eta ez da ozarainik. Deitzen du, enpresara, eta esan du, ez dut, zapata bat behar salduko. Danak hankutxik dikuaz. Bueno, bueltatu zatez. Eta, handik denbora puska batea, bueno, enpresak sartu inaizula fabrikan, sartu inaizula Afrikan, eta beste saltzaile bat, hau gazteagoa, kemen gehiagokin, behar bada, eta tribu berea dijoa. Jode, hau negozioa, hemen danak hankutxik. Zapata guztik zaldeuta hori, deitu, eta efektibamente, gure herriaren egoera hori, zuk aipatzen dezun hori da, hankutxik dijoaztenen beharra, zapatak betetzen zuen bezala, hemen ikusten da beharra dagoela. Beharra dagoela, halako pentsamentu baten beharra daukagula, inoiz euki ez deguna. Ez dakit komertzialaren papera egin behar dugun, baina gutxienez hitz egiten hasi bai, ezta? Hitz egiten hasi bai. Ez dago lehen komentatu du, Andonik nik uste komentatu dula. Hemen personen aipamena eitiezdun alderdi marketingeko enpresa, enpresari eta abarrik ez dago.
danak persona hartzen dute zentruan, erdigunean, helburu, bezala, lokzea, ez da? Gertatzen dena da, persona horrek nolabait bere ikuspegi etikoa Xabierrek eskatzen zuena, ez da? Erabat galduta dagoela. Nahiz ta individua izan, masan hobeto bizi dela bere asoziazioan, komunidadean, elkartegintzan, elkartean baino, ez da? Baina horrek adierazten du niretzako beharra. Eta politikak horren behar ikeragarria du. Ez dakit hemen ze hitzalditan nik esan duen. Sorturen azkeneko ponentziak esaten du, hortxe daukat, maletan. Sorturen azkeneko ponentzia beren militanteen aiurria karakterra adierazteko esaten du gu gera, gu personak gera, sortu da personak urtuta fundidos en el movimiento de liberación. Personak urtuta kolektibo batean. Hori ez da personalisten ikuspegia. Eta horiek, lehen fascismoaz eta komunismoaz, barkatu luzatzeagatik, baina fascismoaz eta komunismoaz hitzein izan da hemen, ez da? Bi mugimendu horien sujeto aktiboa, etzan persona izan. Bi mugimendu horiek mugitzen zituzten masak. Unierrek esaten du, masak begirik gabekoak, masak identifikatu ezinak diranak, masak nik ikusi ditut nire herrian, masak. Beldurra ematen duten masak. Hor, nor bakoitzak bere izaera propioa galdu egiten du. Eta masak mugitu nahi, oraindik masa lerroa bultzatzen, masa burruka bultzatzen nahi dira, o bultzatzea pentsatzen dute ezker abertzalekoak. En fin, bueno, nik uste dut beharrezkoa dudik gabe hitzeiten hasi gaitezen. Bizi dugu humanismoaren beharrik handiena daukan garaian bizigea. Hemen transmisioa berriz ere, katea ez dedineten esaten zan lehen, ez da, eten egin da. Gure partiduan, ni 3 partidutako militante izan naiz. Promiskuoa. Mikel nire maiaren onduan egon zan, nahi tokatu zitzaidan estizioaren aurreko batzarrik luzeena presiditzea. Ditzan presidentea, ez dezagun esan lehendakari, oain lehendakari edozein izan liteketa. Baina, nahi tokatu zitzaidan hori, ez da? Eta gero, 11 bat, en fin, eta oain ezer, oain botante hutsa. Beti pentsatu izan dut, jelkidea, Espanima naiz, jeltzalea bai, jelkide, akaso militatu egin beharko nukelako, ez da? Bueno, hortxe usten dut. Bai, gauza bakarrik, nik uste dut kristau etiketak ez duela saltzen asko momentu honetan. Eta esango nuke bertako ideiak indarrean daude. Niri ez gustatzen asko pentsatzea iragan denbora oro izan zela hobea. Ez dut uste ala denik, bai? Nik uste dut humanista hauek 20. mendean pixu handi izan zutela eta 21. mendean dauzkagun gauza onak ere bai badauzkagulako haiei esker izan zirela asko eta asko. Nik uste dut pertsonaren errespetoa historian zehar ez dut uste orainainako izan denik sekula esan den. Baina egia da, kristau etiketak ez dut uste saltzen duenik. Eta hauek ziren pentsalari kristauak, kristauak ondorio guztiekin. Carlos Santamarian artikuluak ikusten badituzu, abortuari buruz hitz egiten du, eta esaten du izututa beldurra duela alderdiren bat joan gote den parlamentura abortua legalizatzeko eskatzera. Hori da beraien posizioa eta beraien garaia. Gaur egun abortuaren
borroka hori uste dut, galduta daukala Carlos Santamariak, baina kristautasunak kristauak badauka irudi aintzinako bat, retrogrado bat, eta horri egin behar zaio aurre, izan ere, lehen irakurri dudan zati horretan, balio horiek guztiak, la libertad eta elkartasuna eta bar, esaten du Carlos Santamariak evangelioan daudela eta soilik evangelioan. Orduan, uste dut, mezua indarrean dago, baina behar bada etiketak edo saltzeko modua izen lagunak aldatu behar dira. Zerbait komentatzeko Andoni edo... Zerbait ezberdina esatearren besterik gabe. Santamaria gero, baina Santamaria eta Irujo gero, baina lehenago Agirre eta Arizmendiarrieta irakurtzen baditugu, ea ondo esaten dudan, ikusten dutenari buruz, ez pentsa gaur ikusten dugunetik oso urrun zeudenik, Alegia, indarrean zegoen gizarteari buruz egiten zuten diagnostikoa, etzen segurazki gaur egingo genukeen diagnostikotik oso desberdina. Bestera batera esan da. Badirudi, demagun, arrasateko esperientzia kooperatiboa izan dela posible, garai hartan, gaurkoa ez bezalako gizarte bat zegoelako. Arizmendiarrietak ez dio horrelakorik. Arizmendiarrietak zer ikusten du bere sasoi historikoan? Berekoikeria, pertsonek elkar zapaltzea, eta gero, Auschwitz, boltxebismoa. Guk gaur aipatu ditugun pentsalariak eta eurak herribideratu dituzten egitasmoak giro horretan gauzatzen dira. Ez dezagun pentsatu beraz, haiekin konparatuz gaurko egoera ikuspuntu horretatik begiratuta txarragoa edo zailagoa denik. Horregatik, niretzat bintzat pertsonalki oso importantea da Arizmendiarrietari buruz esan dudana eta nik beragandik ikasi dudana, eta da jakina pertsonari berezkoa zaion kontzientzia eta duintasuna aitortu behar zaizkiola. Baina esan bezala, Arizmendiarrietak kakotxo artean obsesiorik baldin bazeukan, zen pertsonak maduratu eta promozionatu beharra. Eta kooperatibetan ari zirenak edo arituko zirenak eskola politeknikotik pasa eta gero, izan behar zuten kakotxo artean profesionalki onenak. Gaitasun teknikoetan trebatuak zaudenak. Baina beste gauza asko ere bai. Duan, Oxanek esaten duenean aukerak daude, lehen ere kakotxo artean madurazio prozesu bat, modu konpartitu batean garatu behar izan da. Honekin ez naiz galderari ihes egin nahian ari. Jakina garaiak ezin daitezkela konparatu, ez gaudela egoera berean. Baina era berean ez dezagun pentsatu garai hartan gaur ez dauzkagun aukera moralak eta zeudenik gauza batzuk garatu ahal izateko. Lehen ere, kakotxo artean, horretan lan ikaragarria egin behar izan zen. Eta segurazki gizarteko segmentu batzuetan eduki zuen fruitua. Ondo, Patxi, komentarioren bat edo... Bai, niabardura batzuk edo osagarri moduan. Xabier Andonik komentatu du momentu horretan, eta ados nago berarekin, politika munduan, ohiko politika munduan murgiltzen bagera, kristautasun hitz horrek ez daukala gaurkotasun handirik ez. Baina Mikel Etxeberriaren galderari erantzunez, nik esango nuke Eusko Alderdi Jeltzalearen humanismo politikoaren baloreak momentu honetan ere, gero elektoralki gora berak egoten dira, baina soziologikoki euskal gizartearen erdigunean dagoela. Beste kontu bat da, balore humanista politiko horiek fededunentzat
eta agnostikoentzat landuta ditugun ala ez behar dan einean. Eta nik, oraintxe bertan egiten dudan, neure buruari egiten diodan galderari, erantzungo nioke ezetz. Ez dakit zergatikan, en estos últimos años, a mi modo de ver las cosas, se ha producido una cierta desgana, por decir algo, por utilizar una palabra, a la hora de afianzar los valores humanistas políticos de raíz cristiana por parte de AJPNV. Y en un artículo escrito hace meses, yo ponía el foco de atención en una cuestión. Y se refiere al caso del Alto Deva, lugar o comarca guipuzcoana, donde Arizmendiarrieta desarrolló fundamentalmente, lo ha explicado muy bien Andoni, primero a través de Unión Cerrajera, pero luego impulsando lo que son las cooperativas. En estos momentos, 2024, 2025, 2026, vayamos a 2023, últimas elecciones municipales y forales, en el Alto Deva, lugar donde desde una base humanista cristiana, en búsqueda, como decía Andoni, no del cooperativismo como un elemento puramente industrial, sino en busca de cooperativistas que desarrollen esa labor de cooperación en todos los ámbitos y en todos los órdenes de la vida. La izquierda actualmente llamada soberanista obtiene porcentajes de voto. Creo recordar que en pueblos pequeños, porque la verdad es que saqué los datos, como Gatzaga, Salinas de Leniz, en castellano, o Escoriaza, obtienen porcentajes de voto de más del 50%. Y en poblaciones donde tradicionalmente el Partido Nacionalista Vasco ha tenido alcaldías y ha tenido una pujanza enorme, Oñati, Vergara, Arrasate, en estos momentos la izquierda soberanista obtiene porcentajes de voto que en algunos de estos casos superan el 45% del cuerpo electoral. A mi modo de ver, leno aipatu du Xabier Andonegik, personalismoa modu batean anti-ideologi bat dela. Bai, izan like, baina nik uste momentu honetan ideologiaren, Fischerreko Eskozianek esaten duen bezala, ideologien momentua dela. Eta gure ideologiaren momentua dela bestea beste gure gizartearen erdigunean errotuta dagoelako. Baina, ojo, guzti hori, balore guzti horiek, landu egin behar ditugu. No vale con decir que AJPNV, y ya me estoy metiendo bastante en el ámbito político, es un partido que sabe gestionar muy bien. No, sabe gestionar muy bien porque proviene de una serie de valores. Y yo me revelo, por ejemplo, cuando en la comarca del Alto Deva o en otras comarcas guipuzcoanas, hoy el discurso de la izquierda soberanista es decir, una falsedad tal como la de plantear que su trayectoria política está unida a la centralidad de la persona. Pero, sin embargo, frente a ese argumento falsario, nosotros, la ideología política de AJPNV, no produce elementos literarios, artículos, cosas que contrarresten ese argumento falsario. Eta beste honekin bukatzen dut. Oso ondo, beste komentarioren baten norbaitek zerbait esan edo galdetu nahi du edo, bai, Inigo? Mai inguru osoan hitz egiten ari zarete lau gizonei buruz. Nolabait ez zegoen humanistas vascas, ni pentsatzen dut Elvira Zipitrian, Tere Mujika, Sorne Unzeta, agian Juanita Mir, hau frustratu zutenen eta ez dakigu nola bukatuko zuen, baina nolabait falta da ehuneko 50ko biztanleen edo emakumeen papera olako gero gintzan lantzeko. Eta batez be egiten dizut zuri, Patxi Juaristiri. Niri galdera? Bueno, ez dakit pixkat, hauek dira protagonista, baina horrela esaten badiazu, arrazoia duzu. Nire ustez, lau hauek oso garrantzitsuak dira, baina niretzako landu beharra dago emakumeen
emakumeek izan zuten paperean eta izan zuten garrantzian, eta egia esan badauzkagu, badauzkagu. Hor daude, zuk aipatu dituzu batzuk, baina ez dakit Julene Azpeitia bera, hor badaude balio humanista horiek bultzatu zituztenak eta landu beharrekoak. Hauek oso garrantzitsuak dira, landu beharrekoak, sakondu beharrekoak, baina nik uste dut emakumeen arloan hor asko egin beharra dagoela. Ezagutzeko eta ezagutarazteko. Bueno, ez dakit, hemen bat zegoen... Bueno, egunon, eta eskerrik asko eman diguzuen ikasgaiagatik. Baina, Iñigok esan dunari, pentsatuko ezue, emakume bakarra usten dut izan izela, hemen, bigarren bat, bueno, aposten naiz, 3 bagea ja, 3 bagea. Atzea bez nuen begiratzen eta orduan neoni bakarrik ikusten nintzen. Egia da, gaur egunean, hitzakin askotan emakumearen gaiari helduz, esaten dugu ez, emakumea 50% da, emakumeak iskutuan egon dire, eta ez dakitzen gauza gehiago, arrazoi guztiarekin, baina nik hori konparatzen dut pixka bat euskerarekin. Orain dela, ez dakit zenbat urte, 10 urte jo dezagun, 15 gehienez, hizlari bat ekartzen zen, eta osaketan, hizlarien osaketan, etzan pentsatzen euskerarekin. Gaur egunean ikusten dut, zuek antolatzaile bezala, edo bakoitzak gauri zirkuluan tokatzen zaigunean, emakumea presente daukagu. Baina daukagu presentea akaso, eta aurrepauso bada, paperean ipintzeko. Baina gero emakumeak behar duen edo izan ez duen madurazio hori, zuk aipatzen zen du madurazio hori, ez dugu egiten, eta ematen du, sortu behar dutela perretxikoak bezala ez, oain emakume bat ekarriko dugu, baina landu aldegu, madurazio hori egin aldegu, antolatzaile bezala diote, besterik gabe. Eta Iñigok esan du nari helduz. Hala eta guztiz, eta berriro ere bueltatu zuek egin dituzuen planteamentoetara, eta oain azkeneko momentuan hizketan ari gerana, ia humanismo hori, kristautasunaren oinarria harturik edo hor ikusirik gaur egunean aldun edo ez dun tokirik. Nik usten dut ikaragarria daukala. Baina botika bat saldu nahi danen, propaganda egiten da, kaxa poli bat ipintzen zaio, promozioak egiten dira, azken batetan saldu nahi da. Eta hemen, nik usten dut, hori falta zaigula. Eta izena ere akaso kristautasuna ez dugu erabili behar. Baizik eta zenbait jendek erabiltzen duna ez, ni solidarioa naiz. Zertan oinarritzen da zure solidaritate hori. Eta azkenean ikusten da individuotatik individualistara jungeala, ez? Oso erraza da esatea, gaur egunean dagoen egoera politiko hau ezin dut aguantatu, telebistan dagoenen ez dakize programa aldatu iten dut katea, zeati ja kokotetik gora indanago politikaz, baina gero ni naiz jangoikoaren urrengoa, ez? Eta hori ispilua ipinin behartzaiola hoiei. Zuek, guk, edozeinek. Benetan sinisten degunak badaukagula arrazoi dezente esan beharrekoak esateko. Mila esker. Baizu, Maria Jesus, ni erabat ados nago zurekin. Baina beste bilera batian esan izan duen bezala. Akaso metafora, lekuz kanpoko irudituko zaizu, baina jaki kristautasunari buruz hizketan egian, Kristo 12 hasi izan, ez da? Kristo ez altzan 12 hasi? Saldu bai sortu behar dana da hizkera, elkarrizketa, gai hauei buruz elkarrizketa, gutxin artien aurrena, eta gero aktibatu transmisioak, kutsatu onduan dauzkagunak, eta transmisio hori da eten dana. Politika aizaio behira
epe laburrari. Eta gauza hauek ez dira interesekoak. Hemen estrategia, lehen hausnarketak bultzatzen ditun korriente bakarra ezker abertzalea da. Ezker abertzalea da. Estrategiak planteatzen dituna epe luzeari begira. Gainerakoak aigea epe laburrari, ezta? Eta guk gaur hemen planteatu izan duguna ez da epe laburreko burruka. Ez da bilar irabaztekoa, ez da datozen hauteskundeak irabaztekoa. Ez da, altxa, begira da, eta luzeago ari begira, prozesu batea begira. Ez dezagun denbora galdu bilar. Bai, gure erakundeak, bere kudeak eta esperientziarekin ondo konponduko dizkigute eguneko arazoak. Baina gure arazo guztiak ez daude hor. Subsidiariedadeare buruz itzein dugu, ezta? Guk nahi dugu burujabe izan, herri bezala. Eta burujabe izateko indarrak, gizartearen indarrak, errotuta egon behar dute Euskal Lurrian. Eta errotuta egoteko, esaten dugu, errotu ditzagun enpresak, baina atzo azterketa bat, foru diputazioa bombero izateko, eta ez dakit zenbat mila persona 4 postutarako. Hori da, ikuspegi honekin, ikuspegi humanista honekin aldatu behar duguna. Arizmendiaretak esatezun, transformar a las personas para transformar la sociedad. Hori da benetan, eta ez da bakarrik alderdien funtzioa, gure funtzioa ere bai. Beste gauza bat, emakumeena. Nik ez dakit, Maria Angeles Garai, Elvira Zipitria, guzti horiek ontzian Euskal Mundu Biltzarrian. Eta horiek gabe ez litzake gertatuko ikastolen zabalkundia. Geo, lehen esan dut, Ander Mateolak nola esaten duen, baina horien aurretik zeuden 25.000 etxe. Euskara mantenitu izan zutenak eta konpromiso hori hartu zutenak. 25.000 etxe horietan, zein zegoen euskara transmititzen? Ez zegoen gizona. Gizona normalien kanpoan arian. Euskararen transmititzari importanteena emakumea izan da. Baina horri buruz, deitu horri buruz itzein, ni badakite, Elvira Zibitriari buruz tesiak egin izan dira. Ni Agirre. Eta orduan, Elvira Zibitria mereziko luke, baina dana dala, gu ez gira personaje ez propio itzeitea etorri, baizik eta personaje horiek zabaldu zituzten ideen eta zituzten idea horien arabera zituzten ekintzei buruz itzeitea etorria. Hori da mezua, ez da zenbat gizon gauden hemen eta zenbat emakume beharko liake. Da, eutsiko diogu humanismo... Baita, bai, Maria Jesus, baita, baino, nik ezingo nuke, nik ez diote, osea, esan, bai, oire egin liteke emakumeekin, dudik gabe, baina, benetan, gure mezua, ez dakit, gaizki azaldua gertatuko litzake, zuek ulertuko ban ezen duteke, gure mezua pentsamentua zaparteko zerbait da. Ez, motzak ez, esan nahi dut gure aldetik. Gaizki azaldua, ez dezu, zuk azaldu, nik azaldu dut. Ez ditzen. Fin. Patxik zerret komentatu nahi zuen. Bai, jabardura bat eta emakumeen kasuarekin eta Inigo Kaminori erantzunez. Hor nik uste Euskal Abertzaletasuna, Eusko Alderdi Jeltzaleak egin behar dula autokritika historiko bat. Garbi dago. Segurazki egongo ziran emakume, zuek aipatu dituzue, ez naiz errepikatuko, baino humanistak egongo ziren, baino baita ere kontutan hartu behar dugu datu bat. Adibidez, Eusko Alderdi Jeltzaleak noiz aldatzen ditu bere barne estatutuak emakumeei eskubide berdinak emateko. 32, 33an, Tolosan, 2 fasetan izandako aberri batzar batean. Eta hor, aurrera pausu horiek
eman ahal izateko lidergoa hartu zuten personak ziren justu horietako bi humanistak, Agirre eta Irujo. Bai, ondo. Sí, bueno, yo lo voy a hacer en herderas, ¿eh? Luego me respondéis como queráis, ¿eh? Ahí suena. A ver, empezamos a mirar un poco y miramos el título, ¿no? Preparando el futuro. Y yo digo, eso no me dice nada. Bueno, luego digo, uy, del mano de los humanistas vascos. Hombre, ya me empieza a decir algo. Pero claro, esos no están aquí. Y me planteamos con otro, ¿qué podemos hacer, no? Que al final, yo creo que tenemos que hacer, no algunos días al partido y la sociedad, todos tenemos que hacer algo. Y yo voy a aportar un tema, que me parece algo que luego que vosotros veáis, por ejemplo, ¿no? Por ejemplo, vamos a ver, en el mundo de las revoluciones, que se habla, algunos dicen que, bueno, que un gran revolucionario fue, creo que era alemán, Marx, ¿no? O algo así, que era alemán, o ese tipo de cosas, que era revolucionario importante. ¿Va? Otros dicen, no, el mejor fue Mao, Revolución Cultural y tal, revolucionarios que han puesto las cosas nuevas y tal, en esa lucha que hablamos, que habéis hablado todos, de que al final aquí había dos fórmulas, ¿no? El liberalismo capitalista o el capitalismo de Estado, que al final es el gobierno. Pero al final yo creo que esas personas lo único que hicieron fue cambiar el tema del mandato, o sea, de quién gobernaba. O sea, cambiar el tema del poder simplemente. Y aquí tenemos a un cura que en Mondragón hizo cosas, resulta que hizo la mayor revolución, para mi entender, que hay en este mundo. Y no lo hemos promocionado a nadie, casi nadie. Ahora empezamos a hablar de esas cosas. O sea, de alguna forma, él miró y dijo, bueno, creo yo, mi opinión, al final, aquí hay los medios de producción, lógicamente, siempre están o en un sitio o en otro, o en el capital o los elevados, o en el Estado y los revolucionarios. Y dijo, hombre, pues aquí lo lógico es que los medios de producción estén en menos de lo que trabaja. O sea, que estén los trabajadores, que demos importancia al trabajo. Esa es para mí la mayor revolución, porque los otros al final fueron simplemente un cambio de estatus. O manda el Estado o mandan los capitalistas. Mirando un poco así a nivel general, porque eso tiene también sus ramificaciones. Y nosotros aquí hemos tenido, a mi punto de vista, el mayor revolucionario y no lo hemos promocionado muy poco. Ahora estamos haciendo cosas. O sea, mirad con lo que podemos hacer. Decirle, hombre, no vayáis a copiar a uno o a otro. Ir aquí, ir a la tradición que tenemos nosotros. Ahí tenéis el mejor revolucionario, los que quieran crear en lo nuevo. Porque claro, estamos hablando, de la filosofía, que al final, en mi caso, por ejemplo, los conceptos estos de humanitarios, de personalidad, se han salido de la religión. Tengo que reconocerlo. Yo no me llevo muy bien con la religión, ni ellos conmigo, porque soy así, las formas así. Pero tengo que decir que al final me han salido de ahí. ¿Cómo vamos a hacer nosotros que esos conceptos que nos han valido para nosotros valga para los que vengan luego? Esa es la pregunta. Y podéis hacer lo que queráis. Gracias. Eskerrik asko. Eskerrik asko, no sé, norbaitek. Te refieres a Arizmendiarrieta, ¿no? Bueno, no sé, yo te puedo contestar en lo que yo sé, pero igual Andoni contestaría mejor. Arizmendiarrieta habla también de revolución. Él se considera, en algunos de sus textos, se considera un revolucionario. Y lo que critica a las revoluciones, podríamos decir, de izquierda, de las revoluciones socialistas, es que suponen un humanismo porque, entendido el humanismo desde una perspectiva amplia, es una concepción de la persona que prorroga la liberación del hombre, podríamos decir, de las cadenas del capital en el futuro, cuando llegue el comunismo. Pero mientras tanto, el hombre dice en esa crítica que hace Arizmendiarrieta a los partidos comunistas, dice, mientras tanto el hombre debe entregar como prenda su libertad. Es decir, no tiene que ser libre hasta el momento de su liberación definitiva. Y para eso tiene que pasar por una larga etapa de dictadura.
algo parecido a lo que dices tú, dicho en otras formulaciones, hace, ¿cuánto? 5 años o 6, se produjo la película sobre Arizmendiarrieta. Y para realizar esa película, promovida por la Fundación Arizmendiarrieta, para realizar esa película se entrevistó a gente diversa que había conocido o no a Arizmendiarrieta, pero que tenían relación con el sistema cooperativo. Y uno de ellos era José Azurmendi. Y José Azurmendi vino a decir eso. Este hombre ha dado una lección a la izquierda del país, que la auténtica revolución del trabajo se produce desde abajo hasta arriba y no desde arriba, no tratando de tomar el Estado e imponer desde allí un socialismo, ¿no? Bueno, pues es una cuestión que a mí me parece evidente. Luego otra cosa es, claro, eso como decía Andoni, ahora hay una crítica en relación a las cooperativas, ¿no? Pues en qué medida ha dejado a un lado esa maduración del cooperativista, ¿eh? Y ha ido más a una estrategia de rentabilidad empresarial, ¿no? O de competitividad empresarial, mejor que, para poder sobrevivir como empresa cooperativa, en qué medida está aplicando técnicas de gestión que tienen menos en cuenta esa maduración cultural, ¿no? Pero bueno, el ejemplo histórico, la experiencia histórica queda ahí. En su día, además, bueno, un poquito atendiendo a lo de... aprovechando la oportunidad que me deja Pachi para hablar del Alto Deba, hay una socióloga americana que trae Lab, Langile Abertzale Batzordeak, trae, para que desmitifique Mondragón. Dice, oye, tienes que venir aquí, tú que eres de las nuestras y tal, y queremos que pongas a parir las cooperativas. Bueno, y ella... pues lo que trata de decir es que las cooperativas, que es un invento del capitalismo para poder seguir adelante, ¿no? Y entonces ella dice que en los círculos del Alto Deba, las cooperativas eran el sistema social del PNV. El sistema social del PNV, dice. Y esas son cosas, por ejemplo, son cosas que muestran seguramente un camino que hoy es factible. Es decir, lo social siempre está. Lo social es una cuestión perpetua. ¿Por qué? Pues como decía Barandiarán, nosotros no somos de nosotros mismos. Pero nosotros nunca vamos a ser perfectos. Y la cuestión social va a estar siempre. Entonces, desde una perspectiva de partido, la cuestión social no solamente es hacer leyes, no solamente es estar en el Parlamento. Yo me acuerdo las primeras elecciones municipales en Arrasate, con aquella candidatura llena de cooperativistas. El PNV arrasó, o sea, no consiguió mayoría absoluta, consiguió más allá de la mayoría absoluta con Ardanza, el Lehendakari. ¿Por qué? Porque el partido estaba imbricado en la realidad social del cooperativismo, etc. Esa que después, y esa señora de Nueva York vino a descalificar las cooperativas, vendría hace 30 años, que no es tampoco tanto, lo hemos vivido todos los que hemos estado aquí. Entonces, el sistema cooperativista era el sistema social del PNV. Pues ahí hay una lección. Todo no son palabras, todo no es hablar y tener un buen lenguaje y comunicar muy bien y tal. Hay que estar en la realidad, hay que estar en la realidad. Hay que estar en la realidad, pero no en la realidad parlamentaria solamente. Nosotros hemos sido nacionalismo institucional, joder, desde que nos hemos tenido que defender de la violencia. Y es así, hemos tenido que defender las instituciones, y muy bien, pero hay que volver a las empresas, hay que volver a la vida de la gente, hay que preocuparse por la familia, por los hogares. Hay que preocuparse por estas cosas
que son las que alimentan nuestra vida concreta día tras día. ¿No? Se levantan tener un discurso sobre Palestina, o uno sobre Ucrania, o las identidades de género, las guerras culturales, la OTAN sí, OTAN no. La vida, la gente está, la mayoría de la gente, yo creo, cada vez más dando la espalda a esos debates, dando la espalda. Una de las lecciones de Aguirre era la concepción de la sociedad política, que comparte, que proviene del personalismo francés, que es la sociedad política, bueno, proviene del personalismo francés y de nuestra tradición foral. La política se organizaba a partir de los fuegos. La sociedad política empieza en los hogares, más en nuestro caso, que queremos reafirmación patriótica. La transmisión de la patria no se hace en las calles, necesitamos salvaguardar la transmisión a partir de las casas, de las familias, en fin. Yo creo que, volviendo a Miquel, mi compatriota de mesa en el año 85, yo creo que hay razones más que suficientes para pensar que necesitamos reflexionar sobre estas cosas. Y necesitamos que estas cosas lleguen a los líderes, no solamente líderes políticos, a los líderes empresariales, a los líderes sociales, etcétera, etcétera. Y, bueno, es una opinión. Una pequeña apreciación y para responder un poco en tono de humor a John. John dice que no se lleva muy bien con la religión y él tampoco con la religión con él y él tampoco con la religión. Pero no te preocupes. Yo tenía un amigo afiliado, una persona, un gran abertzale que murió hace cosa de 2, yo creo que ya irá para el tercero, que apoyaba mucho a la parroquia de su pueblo, pero apoyaba económicamente muchísimo a la parroquia de Tolosa, pero que él se definía como republicano, cristiano y anticlerical. O sea, poco para que estés tranquilo. Y por lo demás, por lo que estás diciendo tú, nos falta impulsar a todos nuestros referentes. Hoy en día, si a nivel de partido, a nivel de militantes, simpatizantes, empiezas a preguntar por todos estos, por su legado, prácticamente nadie sabe nada. Y si no tenemos nosotros un corpus doctrinal, seguramente dialécticamente seremos pobres, seguramente no sabremos defender nuestras posiciones políticas. Lo dejo ahí. Bueno, nik uste dut ja bukaeran sartuko garela, eta alde batetik, eskerrik asko gaur hona etortzeagatik, oso interesgarria izan da, nik gogoa daukat ere 4 hitz esateko, ez dut luzatuko, minutu bat bakarrik, baina, Joxean Rekondoren gantik, Agirreri buruz ikasi dugu, demokrazia, askatasuna eta justizia soziala. Patxi Agirrek hitz egin digu eta gustatu zait konzepzio moral de la politika. Aipatu du Irujori buruz hitz egitean. Xabier Andonegi, Carlos Santamariari buruz hitz egitean, pertsonalismoaren jarraitzailea, pertsonalismoaren garrantzia eta azkenik, Andoni Eizagirrek kooperatibistak sortu behar direla. Kooperatibak garrantzitsuak direla, baina kooperatibistak sortu behar direla. Gauza askorekin gelditzen gara, eskerrik asko gaur hona etortzeagatik, eta eskerrik asko maila osatu duzuen hori, eta hurrengo batera arte.